Shimei Show. Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta Shimei Show. Jedno kratko vrijeme nas nije bilo, to jest rijeđe smo snimali, prijatelj koji snima se vratio iz godišnjaka, drugi se vratio sa sezone, pa sad opet krećemo koji prije. S nama je večeras Marko Barić. Pa Marko, kako je? Pa odlično Šime, evo hvala ti što nakon stanke si me pozvao kao prvog gosta. Hvala ti na pozivu i evo rado sam se odazvao i velika mi je čast biti kod tebe. Baš mi je drago. Pa jel možeš nešto više reći o sebi, ko je Marko Barić? Mogu, naravno, evo za tvoje gledatelje koji nisu upoznati ili nisu nikad čuli za mene. Bivši sam profesionalni sportaš, višestruki prvak u fitnessu, bodybuildingu, bio sam europski prvak, međunarodni prvak, jedini koji još uvijek drži apsolutnu juniorsku titulu u bodybuildingu i 4 puta sam bio prvak isto tako države apsolutno u bodybuildingu. Već zadnjih 4-5 godina sam aktivno, evo možemo reći slobodno, u mirovini, u poslovnim vodama. Imam svoj posao, isto tako što se tiče marketinga, tako da koliko je vrlo uspješno je to sve bilo u sportu, sad u biznisu i to ti je ukratko to. Ovo je apsolutni juniorski prvak, što je to točno? Znači juniori su ti u bodybuildingu do 23 godine. Aha. Dakle, čak i u kalendarskoj godini u kojoj si napunio 23. godinu, recimo ja imam rođendan u 6. mjesecu, te godine kad si napunio 23, do kraja još te godine si junior. U puno više sportova, čak velikoj većini, mislim da nije svima, juniori su do 21 godine, tak je prije isto bilo u bodybuildingu, ali jednostavno zato što zbog nekakvog razvoja tijela, mišića i svega ostaloga, netko od 21, 22, 3 godine teško da se može natjecati s nekime koji ima recimo 35 godina i puno veću kvalitetu, gustoću mišića, definiciju, sve ostalo. Tako da su oni onda digli taj rang na 23, ali se isto čak razmišlja o tome da možda ili taj prag malo još podignu ili da nađu neku međukategoriju koja bi bila kao fair, jer s obzirom kako imaš sve i po težini i po kilaži i omjer težine i kilaže, tako da sad se evo razmatra isto i ta opcija. A šta misliš o recimo da se u muškom bodybuildingu natječu žene? Pa ne vidim kako je to moguće, ali da se žene natječu generalno što se tiče samog bodybuildinga jedno vrijeme, posljednjih par godina nije bilo ženskog bodybuildinga, čini mi se i na Olimpiji, isto tako i na Arnoldu, isključivo iz tog razloga što nisu imale veliku gledanost. Tako da mi onako postoji taj nekakav fetiš prema takvim ženama. Te žene često se upućuju u razne stvari jer jednostavno ne postoji drugi način kako bi mogla nažalost zaraditi novce, a opet to je nekakav ekstrem gdje ako pričamo i o promjeni spola i svemu ostalome, žena da bi izgledala, ne mogu se sjetiti sad koja je, mislim da je Linda Murray i Iris Kyle, da su njih dvije osvojile najveći broj olimpija. Mislim, gledaj, ti kad njih pogledaš, pogotovo ovu Kyle, čini mi se, ona izgleda kao muško, jel? Znači ne samo što se tiče muskulature definitivno, ali ti kad vidiš i crte lica i koliko se čeljust zapravo preobrazi i koliko bude drugačija, to graniči s promjenom spola, jer ona kao takva mora uzimati veliku količinu isto tako i muških hormona, odnosno testosterona, da bi uopće došla do tako velike mišićne mase, jer prirodnim putem naravno ne može to napraviti jer ne luči toliko velike količine testosterona, ali onda naravno, evo, zbog cijelog tog backlasha koji se događa u posljednje vrijeme, bili su primoreni vratiti isto tako i ženski bodybuilding. Vratili su ga, malo su promijenili kriteriji, znači da se više kao i tamo 80-ih, kraja 80-ih, početak 90-ih, ne gleda samo mišićna masa, nego isto, ajmo reći, neka ljepota po navodnicima, ali i dalje ima onih koji se ekstremno žele baviti time i koje žele biti jako velike i imati puno mišića. Koliko je bodybuilding zdrav sport? Mislim, gledaj, pitanje je koliko je bilo koji vrhunski sport zdrav. To je generalno nije ni jedan ako gledamo iz te perspektive. Ako gledamo, uvijek se postavlja pitanje što se tiče fitnessa, odnosno bodybuildinga, a to je
su anabolici, dakle upotreba anabolika. Mislim da već danas i s obzirom na internet i nekako sve opće znanje, se više manje znaju da jako puno sportaša nažalost koristi anabolike. Neću reći svi i ne mogu reći svi jer ne postoje dokazi za to, iako opet s druge strane tako gledajući mislim da je, kažem, više manje sve jasno. Ali generalno, kažem, bilo koji vrhunski sport u kojem ti jako trošiš tijelo, ajmo tako reći, i opet dovodiš ga u nekakve granice, pogotovo jako velike dehidracije, nečega što je nepotrebno. Dakle, velika, ogromna mišićna masa je tebi za preživljavanje apsolutno nepotrebno. Tijelo se bori protiv toga kao što se isto tako bori protiv prirodnog, pod navodnicima, protiv jako niskog body fata. On je teško ga održavati dugi niz, pogotovo godina, bez upotrebe nekih anabolika, ali kad gledamo, kažem, iz te perspektive, ako gledaš smrtnost nekakvu u ranijim dobima u bilo kojem sportu, ona je izuzetno velika, od nogometa do bejsbola do svega ostaloga, a opet kad gledaš neke druge sportove, pogotovo i sad srce, a opet gledaš druge sportove, puno više smrtnih slučajeva ima u boksu nego u bodybuildingu, jel? Puno više ljudi... Boks je baš ekstreman. Tako je, znači puno više ozljeda ekstremnih ima u ragbiju ili recimo u američkom nogometu, košarci. Ali imaš evo dva slučaja koja su se dogodila u posljednje vrijeme, s obzirom da danas onako jako puno ima ljudi koji se snimaju. Jedan je bio u Indoneziji, čini mi se, dečko je doslovno poginuo, preminuo dok je radio čučanj, jer mu šipka ga je poklonila, dakle vrat, doslovno kad gledaš snimku, vidiš kako mu se glava odvojila od vrata zbog velike težine. I imaš jednog dečka koji se udavio na bench pressu, isto sam je bio valjda izvodio bench press sa velikom težinom i pala mu je šipka na vrat i ugušila ga. Čak, postoje oba dvije snimke? Postoje oba dvije snimke, vrlo su neugodne, sad tu pričamo, kažem, opet o tim nekim ozljedama, ego liftingu ili tako dalje. Da, ove ozljede je mogao napraviti i boksač i hrvač i svaki, jer to su univerzalne vježbe. Upravo tako, ali neko će ti reći, gle, umro je dok je trenirao u teretani, znaš, izvući će ti van iz konteksta i reći će onda, gle, nije ti dobro trenirati u teretani, jer može se tako nešto dogoditi, znaš, tako da, ali što se tiče nekakve smrtnosti, najviše njih je preminulo tokom u pripremama za natjecanje, pogotovo u nekakvoj fazi, onako par tjedana, par dana prije natjecanja, jer bi bili jako dehidrirani, otkazali bi im bubrezi i opet je, što je sport kao takav relativno nov, pogotovo ovaj u današnje vrijeme, ali opet vidimo da svi ovi bodybuilderi koji su bili 70-ih, 80-ih, svi su više manje živi i danas. Neki su jako dobroj formi, puno bolje. Neki su u dobroj formi i ne možemo reći da oni nisu tada ništa konzumirali, koristili, jesu, jako puno su eksperimentirali, pogotovo sa stvarima koje su se koristile u veterinarske svrhe, jer ta farmacija, po navodnicima, i uzimanje anabolika nije znanost o tome tada postojala, ali vidimo nažalost da u posljednje vrijeme ima jako puno smrtnih slučajeva isto u fitnessu i bodybuildingu. Zbog čega je to? Ja ću se iskreno usuditi reći jednostavno zbog kombinacije svega. Jako loša prehrana, jako loši anabolici, jer ti ne možeš naći anabolike na tržištu koji će biti, za koje možeš 100% biti siguran i reći da su pravi, da su farmaceutski, pogotovo ako ih kupuješ sa crnog tržišta, tako da svega tu ima, nažalost. Imam jedno pitanje, kako izgleda priprema za natjecanje bodybuildingu od jedan dana, dan prije i 3 mjeseca prije? A gle, ti krećeš, radiš nekakav trenažni proces, ovisno o tome koliko se pripremaš, da li je to 12 ili 16 tjedana i jednostavno iz tjedna u tjedna zapravo prilagođavaš cijeli program što se tiče prehrane i svega ostaloga onome što se trenutno s svojim tijelom događa. Jel? Znači svake pripreme su ti drugačije, neke pripreme to mogu ići relativno jako brzo, u nekim pripremama možeš puno sporije i puno manje gubiti masiti nego u drugoj, tako da jednostavno moraš, nikad nema nekakav onako blueprint, ajmo reći od A do Ž, da možeš iste stvari svaki put primijeniti.
nego svaki put iskrećeš s početka, učiš nešto novo i sam trening, ali isto tako i što se tiče samog i anabolika i suplementacije i prehrane, prilagođavaš onome kak trenutno izgledaš, kak se osjećaš, isto je s treningom. Trening ti je više manje u svakoj fazi skoro isti, samo što naravno da ne možeš dizati velike težine, pogotovo kad si u fazi definicije, kad si jako dehidriran i sve ostalo. Opet ako vježbaš za bodybuilding natjecanje, mislim nije ti ni bitno da dižeš nekakve ogromne težine, jer bitna je ta provedeno vrijeme, ajmo tako reći, mišića koje se nalazi pod tenzijom, jer tvoj mišić u te svrhe ne zna da li ti dižeš 120 kila ili 20 kila, nego tvoj mišić može osjećati tenziju koju ti možeš i sa 20 kila napraviti isto koliko i sa 120, i ovi slučajevi koje sam ranije isto spomenuo, kažem ti, to ti je zbog tog ego liftinga, jer ljudi više manje misle da ako će dizati isto tako veće kilaže, da će narasti im veći mišići, ali to nije slučaj. Koliko prije natjecanje ne smiješ ništa jesti to? Pa mislim, jedeš ti cijelo vrijeme, ali recimo da ti je neka faza, neke kali natri pumpe, kad izbacuješ vodu iz organizma i sve ostalo, to ti krene nekih otprilike tjedan dana prije natjecanja. Znači ti piješ onda visoke količine vode, čak do 15 litara dnevno. Voda ti tu u tom slučaju djeluje kao diuretik, jer što više vode piješ, što više isto tako i mokriš. Tako da obrnuto od onoga što ljudi misle, velike količine vode te zapravo dehidriraju. Unosiš veću količinu soli i na taj način radiš tu famoznu kali natri pumpu. Nešto slično radi borci, ali kažem ti, usporedio bi to, možda malo je drugačije, jer puno boraca zna ekstremno puno kila skidat, isto je i ovdje, ali malo je drugačije. I ovi se bore, oni se još tako tuku, ali njihov proces redehidracije je drugačiji. Znači ti izlaziš na natjecanje u dehidriranom stanju, borac ne ulazi u ring u dehidriranom stanju. Znači borac kad odradi vagu, da li ona dan prije, jako puno njih organizacija to radi sad i 2 dana prije, imaju vremena za dehidraciju, neko ti dopušta infuziju i sve ostalo, ovisi, kažem, o državi, organizaciji i svemu ostalome, a ti na natjecanju ulaziš baš u jako dehidriranoj fazi i onda se događa često da ljudi padnu u nesvijest i, ne znam, zgrče se cijeli, ima jako puno takvih situacija koje se dogode zbog velike dehidracije. Koliko je genetika bitna za taj sport? Pa mislim da, genetika je generalno važna za sve sportove, to smo ti i ja ranije razgovarali, ali ako gledamo za bodybuilding, izuzetno bitna, jer svako će tijelo na određeni trening drugačije reagirati. Ako ti sad gledaš ljude koji su na Mr. Olimpiji, niko od nas, ako ti kreneš u nekakav jak trening, proces ti je isti. Radiš isti trening, jedeš istu hranu, uzimaš iste anabolike. A drugačiji rezultat? Uzimaš iste suplemente. Sjećam se Ruli Winkler, oni koji možda su čuli za njega i znaju bodybuilding, on je jedan od bodybuildera koji je bio u top 10 dugi niz godina, koji ima brata mlađeg. Njih dvoje su zajedno u isto vrijeme krenuli trenirati. Mi smo kasnije razgovarali s njegovim bratom tijekom nekakvog poslovnog sastanka još na FIBU tamo. To je najveći sajam expo bodybuildinga na svijetu. I u principu njih dvojica su isto vrijeme počeli trenirati. Sve su isto radili, identično su radili, ili imali su tu jednu ženu koja je bivša bilderica koja ih je trenirala, a Ruli Winkler je eksplodirao i ne znam, otišli su na prvo natjecanje, on je bio prvi, brat mu je bio drugi, a bio je vidno lošiji nego Ruli. A kažem, braća su, istu stvar su radili, sve su isto uzimali, isto su trenirali, isto se težine dizali, ali ovo je jednostavno njegov respons na trening i sve ostalo je bio toliko veći da kažem, evo i neke slučajeve koje sam ja vidio kako ljudi izgledaju sa minimalnim... Egipćanin s minimalnim treningom, jednostavno se zapitaš, izgubiš volju uopće trenirati. A ispričaj to od kamere, meni si ispričao. Da, tebi sam ispričao, to je bilo moje zadnje natjecanje. Bio je jedan Egipćanin koji je kasnije osvojio srebro
u kategoriji do 95 kila. To mu je bilo drugo natjecanje u životu, s time da je 7 mjeseci prije počeo trenirati. Dakle, prvi put je ušao u teretanu prije 7 mjeseci prije tog natjecanja, tipa nakon 6 mjeseci je osvojio neko egipatsko prvenstvo i onda su ga poslali na svjetsko gdje je bio drugi, dakle to mu je bio doslovno 7 mjesec treninga. On je upisao, krenuo je raditi u nekakvoj tamo njihovoj antiterorističkoj specijalnoj policiji. Njima je tamo, moraju trenirati, uzimaju anabolike, on apsolutno nema pojma ni kak jede, ni šta uzima, sve mu govore, ni kak trenira. Čovjek je bio drugi na svjetskom prvenstvu, na svom drugom natjecanju u životu sa 7 mjeseci treninga i onda jednostavno se pitaš jel to sve ima smisla ili ne, i to je meni samo bila. Ja sam već onako unaprijed odlučio da će mi to biti zadnje natjecanje, ali znaš, imaš cijelo vrijeme, onak razmišljaš, bi, ne bi, da li ćeš nastaviti, ali u tom trenutku sam definitivno onda odlučio da ubio pojam čovjeka. Ubio me čovjek u pojam, da. To je ko da čitaš treniraš košarku pa ti neko dođe. A gledaj, to je tako, pa treniraš ti nogomet, pa ti dođe Messi sa 17 godina i izuje te iz cipela, krene iz svog šesterca i zabije ti gol, tako da. Ali to nije toliko vidno da je genetika, mi koji kužimo ali recimo, ne znam, za košarku, to je neosporno genetika. A gle, da, ali dobro, imaš neke slučaje, imaš, ne znam, Karija kojeg su svi otpisivali, jel? Znači kojeg je uzeo koledž na kraju, jer su znali da je jako dobar i vjerovali su u njega. Na početku na koledžu je bio katastrofa i na kraju se razvio danas u to što je, jer znao je da je dobar u šutu, forsirao je šut, postao je najbolji u tome i to je to, ali on je nekakva tu anomalija i opet nekakav dokaz da se isto sa jako velikim trudom može postići takav rezultat, ali opet s druge strane, recimo, evo, specifično u bodybuildingu, ti koliko god da se trudiš, ako nemaš genetiku za to, ne možeš ti razviti mišić koji nemaš. Ako nemaš listove, nemaš. Ako nemaš biceps, nemaš. Imaš jako puno bildera i kod nas, od najpoznatijih Miloš Šarčev, koji je čak i nastupao na Olimpiji tada za Jugoslaviju. Danas jedan od najpoznatijih trenera, jednostavno ruke nije mogao nabildat po navodnicima nikako. Mislim, mora svima biti jasno da je čovjek sve probao. Sve anabolike, bilo koji način treninga i sve, nije uspio nikako razviti ni biceps ni triceps. Jesi čuo za Petra Čelika? Jesam, da, naravno. Šta kažeš na njega? O njemu? Pa gledaj, Petar Čelik je stara škola, on je definitivno jedan od prvih bodybuildera koji je počeo trenirati tu kod nas. Jedan od najstarijih, tad u vrijeme, ja mislim čak 60-ih otprilike i tako nešto. 60-ih godina? Mislim 60-ih ili 70-ih čak, sad ne znam, možda sam krivo, ali 70-te, onako, možda mogu sa sigurnošću reći da. Ogroman potencijal, odlično izgledao tad kad je bio mlad, odlično izgleda sad s obzirom koliko godina ima. Znam da je osvojio tih par natjecanja, znam da su Čelik i Šarčev nešto bili u sukobu i znam da, zadnje što sam popratio Petra, da ima isto nekakve svoje teorije što se tiče prehrane i treninga s kojima se ja nužno baš i ne slažem. Da treba piti sirova jaja. To mi se čini, i ljuske od jaja isto da jede jer imaju puno kalija ili tako nešto, ali kažem, to i još da on ostavlja voće i povrće i ostalu hranu, da kao u pljesnivi sazrije, ukiseli nešto i da na taj način ona to konzumira jer je to dobro zbog probiotika i svega ostaloga, s čim se ja u jednoj mjeri možda slažem, ali ima puno drugih načina na koji se hrana može fermentirati, konzumirati i tako dalje. Tako da, kažem, imaju tih nekih par sukoba, znam da je isto jako veliki teoretičar zavjere i sva ta nekakva povijest natjecanja njegova nije dokazana, koliko sam shvatio, po Milošu Šarčevu, da puno tih nekih natjecanja na kojima je on bio zapravo uopće ne postoje, ali s obzirom da tad nije postojalo ni interneta ni ničega, nemaš načina kako bi se to moglo provjeriti, nema fotografija, nema ničega, tako da izuzetno ga cijenim zbog toga, naravno sada ne ispadne da govorim protiv čovjeka što je napravio, kažem, on je pionir tu s naših prostora, ali ima jako puno ljudi, ima Žarko Stojić, Damir Sisar, jako puno ih ima koji su zapravo krenuli. Figre Hođić mi se čini isto, tako da puno ih ima koji su krenuli s ovih prostora, koji su bili vrhunski bodybuilderi. Šta kažeš na Schwarzeneggera?
Mislim, gledaj, ja sam čovjeka upoznao jednom prilikom kad smo bili na Arnold Classicu u Španjolskoj. Čovjek ima karizmu, čovjek zrači karizmom i to je to. Danas, evo rekao si, ugostit ćeš Marina, danas smo Marinu i ja razgovarali o tome, ti kao u bilo kojem sportu, bilo kojem poslu moraš imati tu karizmu, tu ti se povlači ta linija između tih sportaša koji su vrlo popularni, krenuvši, ne znam, od Conora McGregora i do svih ostalih, on je tad bio jedino vrijeme koji je imao karizmu, jel? Znači ti kad pogledaš Pumping Iron, onaj famozni koji je nekakav, ajde, ne možemo ga nazvati ni dokumentarcem jer je imao skriptu, ali s druge strane kad vidiš ostali bildere i njega, on je i od Vajdera tad u tom dobu i uzeli su ga s razlogom jer je bio jako karizmatičan zbog naglaska, nastupa i svega ostaloga i kasnije to samo prenio na sve ostalo, na politiku, zapravo na filmove pa politiku, tako da kažem, čovjek je, da njega nije bilo, vrlo vjerojatno se bodybuilding i fitness i sve ostalo ne bi ispopulariziralo tako kako je, imao si taj nekako dvoboj između njega i Stallone u to vrijeme, ali Stallone opet bio nekako specifičan, drugačiji na svoj način, ali definitivno Schwarzenegger ima puno veću karizmu od Stallonea. Se mi na stvar pala na pamet, on je zapravo najpoznatiji, ajmo reći, sportaš europskog porijekla prošlog stoljeća. Pele, Tyson, Schwarzenegger, samo njega više kao glumca. Da, ko glumca, ako gledamo te neke kasnije vode... Michael Jordan. Da, možemo slobodno reći da ljudi možda i koji... Postoji jako puno ljudi koji znaju ko je Schwarzenegger, naravno, najviše zbog filmova, ali recimo niko ne zna da je on bivši bodybuilder i da je 7 puta bio Mr. Olympia. To recimo niko ne zna, znaš za Pelea, ti znaš da je bivši nogometaš, Da, i popularnost sporta je tu. Pa i popularnost sporta, tako da sport nije toliko popularan, ali kažem, ljudi ne znaju da je on recimo bio, znači, 7 puta Mr. Olympia tad i ne znaju uopće za njegovu tu prošlu karijeru prije filmova. Ja, šta kažeš na strongmana? Gle, strongman je jedna disciplina za koju isto moraš imati genetiku, pogotovo krenuvši od visine, pogotovo ovi danas kad pogledaš Briana Shawa i ovog Thora, koji glumi u Game of Thronesu i sve ove ostale. Eddie Hall je jedini zapravo u posljednjih par godina koji je onako najniži, koji je osvojio, da, možda čak i niže. Tako da je on opet tu ta neka anomalija. Ima i ona dva brata Škotska. Da, ali kažem, svi su preko 2 metra, s time da je Eddie Hall morao, mislim da je čak preko 200 kg imao kad je oborio svjetski rekord u mrtvom dizanju, odnosno kad je digao 500 kg, onda je Thor digao 501, ali navodno ne kao u pravim uvjetima, ali nebitno. Tako da, on je rekao da je njega zapravo to skoro ubilo. Sad ovo pod pravim uvjetima, oprošao te prekidam. No te prekidaš. Pa sad je bila C19, ni mogu na prave uvjete. Znaš, to ljudi ne uzimaju u obzir, da nije ni moglo, znači, nogometna, rukometna prvenstva, Liga prvaka, sve su otkazivalo. Europsko prvenstvo u nogometu je za godinu dana pomaknuto, olimpijske igre. Pa da, ali kažu ti znaš da je drugačije kao da bi se rekord i kao na ostalim natjecanjima. Pa da, onda olimpijske igre bi isto trebalo rekordi koji su pali. Tako je, upravo to znači to ti je ta dilema tu da se, znači na osnovnim sportovima rekord se broji na službenom natjecanju. Dakle, ako je van službenog natjecanja, ovo je bio Arnold Classic, ja mislim gdje je on oborio, gdje je Eddie Hall, pa je kao službeno natjecanje, on išao obarat rekord, a Thor je u svojoj dvorani nešto, u kontroliranim uvjetima, tako da je drugačije, a sport kao takav, sport je definitivno, bilo ko od njih je doživio neku veću ozljedu, puknuće mišića, tetive, svi su oni imali takve ozljede i to je ekstreman sport u tom pogledu da stvarno moraš biti isto životinja jednostavno da bi mogao tako velik napor izdržati, pogotovo zato što se gleda, ima jako puno disciplina i znači ukupan skor za one koje ne znaju se na kraju se broj zbraja i onaj ko bude prvi taj je prvi, tako da ima oni koji su loši bolji u nečemu, ali generalno kažem to je isto ekstremno sport. Tu po glavi sam nikad dominiraju Islanđani.
Pa u početku jesu, pa je malo Poljska sa Pužanovskim. Da, ali oni su imali jednog, to iznimno. Da, pa ko je još bio ne sjećam se iz koje je on bio, iz Litve ili koje zemlje. Znam. Ž nešto. Onda je bio Brian Shaw, to, Reddy Hall, da. Corey Islanđan. I sad ovaj dečko koji je zadnju svoju, mislim da je ili Amerikanac ili Englez. I onaj Škot. Ona je ona braća dva. Da, ali velim ti zadnji koji je osvojio Kanadžanin. Da, ne znam, izgubio sam se, ne pratim to toliko tak da ne znam. Ima 300.000 ljudi, a imaju po trofejnosti su drugi. Prvi je SAD. Imamo i mi sad koliko kažu, 3,5 milijuna ljudi, pa imamo medalja koliko nemaju neke države koje imaju 10 puta više stanovnika od nas, tako da smo mi anomalija. Medalja olimpijskih igra. Dobro, pa ni ne čudi me. Mislim da ni Bangladeš isto. Da, mislim, niti jedan. Mislim da sport generalno kod njih uopće nije u njihovoj kulturi, tako da znam da, evo, tajlandska nogometna liga ti je osnovana možda 99. ili 2 i neke, ili možda čak 2009. Tako nešto, tako da nije to kod njih razvijeno uopće. Ne čudi me. Pa, mislim... Pogotovo košarka ne čudi. Pa, košarka to definitivno ne može. I rukomet. I teška kategorija u borilačkim sportu. Pa dobro, oni su, da, što se tiče borilačkih vještina, to ne možemo reći, ali nemaju teškaše. Teške. Nemaju teškaše, ali gledaj, što se tiče discipline njihove u borilačkim disciplinama, ljudi se tuku svaki dan, znači ti imaš ove borce koji ti dođu u neke isto poznatije malo organizacije i to čovjek ima skor, ne znam, 357 pobjeda i 25 poraza, zato što svaki dan imaš onu arenu, jel, i na Phuketu, da, i u Bangkoku, od jedne od najpoznatijih gdje mi smo bili tamo, kad smo bili na Tajlandu i tamo su borbe svaki dan i to se zna potrefiti i dogoditi da ti se skoro borci, znači svaki dan imaju meč, ali na kraju krajeva isto i žive od toga, tako da ti njima to uopće nije strano. Kako izgleda ta borba tamo, ta borba uživo? Mislim, da, izgleda dobro, imaš tih bukera koji se klade na te borbe, pa onda zapravo sve te borbe se vrte oko njih, jel, ali ti onako jako bizarno, jer ti se djeca od 12-13 godina tuku, tako da to onako dosta bizarno izgleda. Tako oni zapravo i nabiju jako visok skor, jer ono kažem ti, sa isto tako malo godina krenu zapravo i oni to gledaju sve profesionalno, tako da taj dio možda malo bizaran, ali kažem, glavnu sve priredbu, ako odeš na te priredbe, ti vode ovi bukari koji se klade, jer malo to klađenje je puno drugačije nego kao kod nas što funkcionira, ali gle, ljudi se tuku, znači koliko ide, ne. Jel ima zanimljiv borbe, da bude... Pa ne, ima, gle, svaka je borba zanimljiva, samo kažem, to ti neko klađenje koje ima, ja nisam uspio skroz pohvatati taj njihov sistem, zovu na telefone, čovjek ima 2 remena ovako na oko pasa sa 30 mobitela, vade se pare i to su sve ti lokalci, jer kod njih je sve ostalo klađenje zabranjeno, to je dozvoljeno, droge su ilegalne određene, samo su uspjeli, evo, legalizirali su kanabis odnosno marihuanu zbog turizma. Da, sve ostalo možeš dobiti veliku kaznu i to je njima tamo glavna nekakva drazono, da kažem, jako je kompliciran sistem, nisam se pohvatao, onda ako ti u jednom trenutku borba završi onako kako bi oni htjeli, ostalo je, ne znam, možda još 2 minute borbe, oni ti se prestanu boriti, samo ti vrte se u krug, ovaj koji pobjedi kao ode do tih bukera, ovi ga, doslovno koliko od nas, znaš, na svatovima guraju mu pare u gaće i to ti je to, tako da onak jako čudno, zapravo bizarno izgleda, kažem, to je potpuno drugačija kultura. Mislim da je taj najkrvaviji sport na svijetu s najviše krvi. Ima, evo, taman kad smo snimali Marko Martinjak, koji je svjetski prvak u boksu bez rukavica, bio je kod tebe, nismo se mogli sjetiti imena, Letvei se zove disciplina, koja je još puno gora od tajlandskog boksa ili Muay Thaija. To je burmanski boks. Pa ne, to je nekakav miks, nešto onako anomalija svega, što te unutra nema vremenskog ograničenja, koliko sam ja shvatio, i ako te nokautiraju, ako nije gotova borba, nego te dakle budete iz nokauta i probudete iz nokauta i ti nastavljaš borbu.
i mislim da ona možda nakon 3 nokauta, nemam pojma, ali nešto borba završava, ali jako bizarno. Bio je taj jedan, mislim da je Nizozemac kod Joe Rogana, on je prvi zapadnjak koji je uspio osvojiti tu titulu, koji je pobjedio tog prvaka tamo i onako baš je, to je jedna od brutalnih disciplina koju sam ja vidio, tu je tek onako i puno stvari je dozvoljeno. Pa da, tako da je to Letway se zove. To je više na boks MMA. Ovo je, kažem, evo, to mogu pogledati i to je bez rukavica isto, dakle samo bandaže i kaže on isto priča da su prije znali isto svašta raditi, stavljati u bandaže isto da bude zanimljivije, tako da su oni baš brutalni. Ko oni filmom američki kad su snimali prije? Pa mi za ti ono kickbokser kad stavi u staklo, znači. Pa ne znam koji je sad to film, ali znam. Mislim da je sa Van Damme kad stavlja u staklo one bandaže, mislim da je taj. Sad preći na druge teme, na slobodu govora, woke kulturi i to, političku korektnost. I, kako si upoznao s Raletom? Pa tako što sam isto na preporuku gostovao kod njega u podcastu i to je bilo sad prije, pa čini mi se 5 godina možda, ako ne i više, i tako smo se upoznali i više manje sve ostale povijest. Danas smo dobri prijatelji, vidimo se, družimo se i to ti je ukratko to, ali evo, u suštini kažem, gostovao sam kod njega u podcastu i shvatili smo da imamo iste, slične možda isto razmišljanja i to, i kažem, sve ostalo ti je povijest. Ja ti Raleta pratim od početka, još kad je i ona na Brodskoj televiziji tamo. Brodskoj i mreža mislim TV da je bila, ili baš na Brodskoj. To ne znam koja je emisija, bila je politička emisija, ali ne znam kako se zove iskreno. To je snimao je isto one audio podcaste, jel, prije Inkubatora. To sam kasnije vidio, nisam to, ali od Inkubatora ga pratim i to na Brodskoj. I on ti na početku ima samo negativne komentare. To su ga vrijeđali na Inkubator, baš je bilo, baš vrijeđanje, znaš. Znam, da. A ja, mene, isto moj friend, sad ga jako volio, da prije nije iritirao, znaš. I onda sam ja gledao njega na toj Brodskoj televiziji, gdje je ozbiljan, gdje je sve super, i onda na Inkubator, koja promjena. Pa dobro, ali mislim, gledaj, Rale je jedan od rijetkih koji je originalan, dakle, onako kakav je i na emisijama, a isto tako i što se tiče u Inkubatoru i takav je uživo, tako da i on je jedan od rijetkih koji definitivno nije dopustio da svi ti negativni komentari, mislim, neću reći dovoljno je psihički jak, ali možda je i to dobra riječ, a opet s druge strane toliko ga boli briga da ti moraš biti svjestan da i ti ja koji snimamo i radiš ovakve stvari, ako ti samog sebe daješ van u javnost na ovaj ili onaj način, mislim, moraš biti spreman da će biti negativnih komentara, nekome će to biti više, nekome će biti manje, ali sve stvar toga kako se ti odnosiš prema tome. Imamo, evo, kod nas jako puno slučajeva gdje ljudi ulaze u rasprave onda s tim ljudima, pa to naravno ne završi dobro. Tako da, kažem, sve je stvar toga kako se ti odnosiš prema tome. Rale je to prihvatio kao zafrkanciju, kao, ono što se tiče mimova i svega ostaloga. I mislim, gle, on je tako kakav je, bili ga voliš ili mrziš, ima taj svoj stil, neko mene je gledljiv, neko mene ne može vidjeti ni slušati, neko tebe ne može, sad kad nas vidi zajedno, znaš, lom, kršlom i urnebes, ali mislim da to je sve normalno, gle, svi mi dobivamo takve komentare, svi mi takve komentare dobivamo, meni je to u redu i meni je to normalno i meni je sasvim u redu ako mi neko iskreno napiše, gledamo seljačino, debilu, glupane, ok, gledaj, ako je to tvoje iskreno mišljenje, hvala ti pa kažem, ne mogu se ni ja, ne može se ti svima sviđati, tako da ja iskreno ne vidim nikakav problem s time, to je sasvim normalno. Čekaj, što sam ti reći? Malo se me naspio. Bio si na Tajlandu. Dobra, jesam. Tajland, okej. I sad sljedeća nam je tema ova kultura otkazivanja, woke kultura i tako dalje. Pa da li je Tajland napredan jer oni su imali prije te promjene žene, muškarce u žene i to je Tajland. Dobro, da, ali to ti uvijek kriva ta, ajmo reći, predrasuda, kao što si ti sad rekao, oni se ni u jednom trenutku ne predstavljaju kao žene i ne govore za sebe da su žene. I niko od njih ne vrši kompletnu operaciju spola,
da si odreže penis, jel, ili ako hoćemo po hrvatskom rječniku nježnik, i da od toga napravi vaginu ili kako god, nego oni zadržavaju svoje spolovilo i oni ni u jednom trenutku ne govore za sebe da su žene, oni su lady boy. I oni su doslovno lady boy i oni se ponašaju, pričaju kao žene, jel? Ali u suštini njihov, pod navodnicima, nazovimo to rod, spol, identitet ili kako god, oni su muškarci. I njima je, znači, na osobno i sve, kako god, kažem ti, oni ne traže promjenu spola. Ni treći rod, njihova kultura je tamo takva, dugi niz godina, oni zapravo to jako podupiru i kažem, znači kod njih ne postoji taj problem muško-žensko, promjena spola, jer u suštini to s njihove strane, njihovog gledišta, to nije promjena spola. To ono kako ti kažu, ne postoje žene sa penisom, nego samo muškarci sa sisama i u principu to je nekako istina, jel? Da. Nisam znao za talent. Mislim, nešto sam čuo. Da, i mislim tamo ti je razvijena ta kultura što se tiče seks turizma, jer postoji ogroman broj ljudi i to možeš vidjeti zapadnjaka, jako puno Njemaca, Britanaca i Amerikanaca, Kanađana koji upravo idu tamo zbog tog seks turizma. Naravno da imaš jako puno ljudi koji žive tamo, koji imaju mirovinu od možda par tisuća eura, dolara. To je tamo ogroman novac gdje ti doslovno imaju po 2-3 žene i slično, njima ti je to sasvim normalno. A tamo ako dođeš sa prosječnom plaćom sa zapada si doslovno kao harač. Jesi, jako jeftino sve, brutalno jeftino, oni su kao ljudi jako uslužni, jako ljubazni i sve, kultura im je super, svi su nasmijani, lijepo žive, dobro žive, ali ti je to isto tako zbog toga što ti tamo nemaš problem sa, kako bi rekao, nemaš problem s egzistencijom jer možeš preživjeti i da radiš i da ne radiš, jer doslovno lijepo ti je vrijeme tokom cijele godine, ok, imaš te kiše, opet kad je kiša možeš si naći neko sklonište, a što se tiče cijele godine sezone imaš voća koliko hoćeš, raste doslovno iza svakog ćoška, od papaje, ananasa i svega ostaloga, manga, tako su ti oni onak jako, bez obzira koliko bili imućni ili siromašni, svi su zapravo jako uslužni, jako nasmijani, kultura je potpuno drugačija, jer kažem, po meni, koliko sam ja mogao primijetiti, nemaju ti tu egzistencijalnu krizu, kao što recimo mi imamo, kod njih je to potpuno nekako drugačije, žive od turizma, ali opet s druge strane ti kad gledaš Bangkok, pa mi imamo neke onako predrasude, recimo ok za možda Katmandu i te neke zemlje za Nepal, ali Bangkok je apsolutno, kad gledaš, kad uzmeš centar grada sa svim neboderima, je razvijen grad i ne možemo reći da nisu razvijeni ko mi, ili dapače mogli bi reći da je obrnuto, jer postoji jako puno inozemnih firmi i ljudi koji žive tamo iz cijelog svijeta i kažem, taj uski centar, sad neću reći da je kao Dubaj jer nije kao Dubaj, ali uski taj centar s tim neboderima, zgradama, sa podzemnom željeznicom koju su Japanci napravili, je puno modernije nego kod nas, kažem. Ti kad dođeš tamo u tu podzemnu željeznicu i sve... A mnogoljudna je država to? Što? I mnogoljudna je država? Pa je, da, samo i politički je to malo drugačije kod njih. Što se tiče tog isto kralja tamo, ne smiješ reći ništa loše protiv njega, malo je politika drugačija, ali kažem, nemaju tu neku krizu kao što mi imamo i Bangkok je definitivno onako svjetski grad, kažem, i s tom podzemnom, tim neboderima, zgradama. Nije to možda na prvu kak si mi mislimo, oni jadni, znaš, tamo žive sirotinja, i je u nekim dijelovima, ali definitivno nije u svim. Dobro oni žive i to vrlo dobro žive. Ima teorija da te države u Istočne Azije i općenito Afrike, općenito tamo gdje je toplo, gdje je praktički jednogodišnja doba, da, ajmo reći da imaju problem s disciplinom zato što nemaju izmjene, pa ne moraju brinuti o hrani za zimu i to. Pa da, to ti kažem, to je ono što sam ja primijetio, kod njih je sve pomalo, lagano, recimo, bude... Recimo, suprotno Japan, oni moraju sve da bi preživjeli, moraju biti jako disciplinirani jer imaju
potrese vulkana, ono, ne znam za vulkana, ali potres je to stalno i moraju razviti disciplinu. Da, da, definitivno tako da recimo u tom području ti je potpuno se drugačije. To bi potvrdilo ovo sad, što sam mislio. Pa da, i kažem, kultura je za nas jako bizarna. Imaš famozni ping-pong show, tko ne zna šta je ping-pong show, možeš naslutiti, može ti sama riječ reći. Ja sam znao isto tako, mi smo znali da je ping-pong show kada mlade dame ispucavaju ping-pong loptice, jel, iz određenih mjesta tijela, i mi smo mislili da će na tome ostati, ali nije na tome ostalo, nego papige izlaze van, ribe, miševi, pale se cigarete, gasi se svječice na tortama, otvaraju se čepovi, ali ne ovi čepovi, nego oni, znaš, pravi, što moraš s vraćem otvoriti. Tako da je to, čupaju se žileti van, igle i tako svašta nešto. To je kod njih nešto što je sasvim normalno i po čemu su oni poznati. I to je jako bizarno. To je od svih stvari koje sam vidio tamo, koliko god je bilo tih, znaš, što se tiče kulturoloških lijepih, naš od kupanja, ne znam, sa slonovima i tako dalje. Ovo je onako nešto što je jako bizarno, a njima recimo normalno i po čemu su isto tako i poznati, tako da ako ideš na Tajland, onda moraš na ping-pong show otići, jer ako nisi bio na ping-pong show, kao da nisi bio na Tajlandu. Nikakav show, a? Pa, nije Šime show, ali sam nemoj Šime ping-pong show raditi, molim te. Nemoj da ti dajem ove loše ideje, znaš. Sad je kasno. A dobro, ajde. Sad je kasno. Je to najbizarniji običaj što si vidio od svih putovanja? Da, je, to mi je najbizarnije, mogu slobodno reći. Siguran sam da ima puno bizarnijih, naravno, i običaj i svega ostaloga, ali upravo to, teško je zamisliti. Zvina Bela kad je potola govorila je za ono u Nepalog, se ne varam. Za kad te sa... A dobro, mislim, imaš te vjerske neke običaje isto koji su možda ekstremni jer uključuju nekakvo samozljeđivanje, ali ako gledamo sad, znaš, suprotni spol i tako i nekakav predstava na koju ti dođeš, ovo je definitivno jako bizarno, kažem, ok, imaju ti neki vjerski rituali, samozljeđivanje, rezanje i slične stvari, ali ovo, kažem, ti imaju čak i oni koji se zabijaju na križ, jel, za Uskrs i to na Filipinima, tako da ima svega. Opet Jugoistočna Azija. Da, tako da to ima svega, ali kažem, ovo je bizarno u vidu, da dođeš tamo i platiš kartu i gledaš to onda, jel. Čudno. Da, nema snimanja, nema slikanja, ako će bilo ko pronaći nekakve snimke, slike, nećete ih naći jer nema ih, jer apsolutno strogo je slikanje i snimanje. U bilo kojem trenutku da te vide uopće da mobitel držiš u ruci, možeš očekivati da će te ekspresno izbaciti van i jako gledaju cijelo vrijeme na to, tako da je to jedino pravilo koje je strogo onako baš zabranjeno. Sad ću se zamisliti. Da, sad sam te odveo, sad neću moći spavati, sad kad stave meme kako izgleda od Šime showa, Google pretraživanje, ping pong show Tajland. Sad ćeš ući u rabbit hole, gotovo je. Da, sad si gotov. Gledao sam, to je sad gostovanje sa Pintarićem i sa... Kod Raleta? Da, kod Raleta. Na njegovoj emisiji šta vodi. Randevu, da. I bila je emisija Vogue kultura, bila je tema emisije Vogue. I to. Pa što imaš reći, jedna još jedna stvar. Pokrenuo si opet YouTube, počeo si biti opet aktivan. Jes. I tamo progovaraš baš o tim stvarima. Da, tako je. Ja sam gledam koje se vide, sad se Pa da, progovaram zato što postoje jako malo ljudi kod nas koji progovaraju o tome. Ja sam prije imao kanal koji je imao, ja mislim, skoro 30.000 pratitelja, odnosno pretplatnika, kak se već kaže, ali bio je onako jako baziran na fitness. Ja krećem sad iz početka čisto zato što je i meni samom zanimljivo, da dosižem nekakve ciljeve i da vidim gdje mogu dogurat sa nekakvim sadržajem koji sadržava i fitness i sve ostalo i naročito isto tako ovaj dio, tako da je meni to nekakav izazov. Ja to volim raditi, volim pričati o tome, nije mi strano, postoje onako jako puno tema
s kojima možda ne razgovaraš sa ljudima s kojima si okružen, meni nije problem nikad razgovarati, sad pred kameru, prokomentirati nešto ili slično, tako da je to nekakav onako izazov koji sam ja sam sebi zadao i uzeo, progovaram o tim stvarima. Ne mislim, nisu to sad nekakvi ekstremni stavovi, ali dobro, ako gledamo opet zbog puno manjih stvari te mogu kao otkazati, zbog puno manjih stvari te otkazuju. Tako da toga ima. Što se tiče ovog gostovanja, da, govorili smo o woke kulturi, ali vidimo da u jako puno slučajeva i woke kultura se sad otkazuje, jer malo su možda preagresivno krenuli sa revolucija je svoju djecu. Tako je i kažem, malo su preagresivno krenuli sa nekakvim stvarima, šira javnost to ne prihvaća, to vidimo, jako puno ljudi ne govori o tome, ali jako puno ljudi, znaš, ima publiku koja isto misli kao oni, ne znam, Ben Shapiro, Matt Walsh imaju po par milijuna pretplatnika. Peterson. Tako je, Peterson Andrew Tate, pa da, mislim, ajmo reći, to neko je malo ekstremniji, neko nije, ali svi oni imaju ogromnu publiku, ne znam, evo, s kim sam pričao i s Martinjakom, Strickland koji je sad osvojio, dakle, isto UFC u srednju kategoriju pojas, isto ima nekakve ekstremne, pod navodnicima, stavove. Vidimo da film Snjeguljica na kraju vrlo vjerojatno neće biti ništa od toga, tako da možda malo su pretjerali s nekim stvarima i s tim otkazivanjima. Vrlo je lako otkazati nekoga, ali vrlo teško je zapravo natjerati cijeli svijet da moraju misliti kao ti, jer ne moraju, niti je normalno da svi moramo isto razmišljati. Ako svi moramo isto razmišljati, mi tu ne stvaramo nikakvu kulturu, nego je to više manje nekakav fašizam onda ako ćemo gledati politički ili komunizam ili kako god, diktatura. I ako ja razmišljam drugačije, ako ja sad kažem da za mene, ja vjerujem i mislim da postoje dva spola i sad ću ja biti izopačen zbog toga. To mi je isto kao u Jugoslaviji kad si rekao da je za Titu nešto loše, pa si završio na Golom otoku, ja tu ne vidim nikakvu razliku. Za ovog talanskog kralja. Tako je, i kažem, da, ista stvar i to je znači gdje ja vidim najveći problem. Znači, u tome što ne moraš imati ekstremno mišljenje, ne moraš ih napast, ne moraš nekoga vrijeđati, ne moraš biti bezobrazan, možeš samo reći da razmišljaš drugačije i već te žele izopačiti ili kako god da se izrazim. Po meni je to vrlo loše i po meni je to nešto što ne može opstati. To ti isto kao aktivisti, ne znam, jesam vidio sad što su napravili, nekakav hram ili neki povijesni objekt su zalili bojom u Berlinu. Da, Brandenburška vrata. Mislim, to je suludo. To su ovi klimatski aktivisti. Da, ali kažem, ali nema ti nekakve razlike. Znači, pa to je često ta ekipa. To je ta ekipa i kako često su vegani, nažalost, da. Ali ako si ti preagresivan, kako će tebe ljudi onda ne shvatiti ozbiljno, ne kako će ti se ljudi pridružiti, jer niko agresijom nije došao na vlast. Ja mislim to si pučevima i... Da, ali kažem, ovo je jednostavno suludo. Sada otvore rečenicu mem nekog diktatora koji došao. Da, sigurno ima tu puno toga za katati i izvaditi, ali kažem, po meni je glavni problem. Ja ne vidim problem u tome da neko misli da ima milijardu spolova, ali i misliti to slobodno. Znači, ja tebe neću strpati u zatvor jer ti misliš da ima milijardu spolova. Ali tu je vrapče. Sad, gle, neki kažu da tu je vrapče, za nekoga je zatvor, kako god se opredijeli, svako ima svoj, što bi rekli, odjel, tako da ovisi kako ovisi nekoga. Ako ti misliš, razmišljaš na taj način da je to nekakva bolest, pa to je tvoje potpuno pravo, mislim. Pa to šta ti ja kako mislim, gledaj, to je tvoje pravo, ti misliš šta hoćeš, ali ja ti neću nametati nešto kako ja razmišljam, niti mislim da je to dobro, niti zdravo. Koja zemlja najviše prednjači po woke kulturi? Pa mislim da je definitivno Nizozemska, ja bih rekao. Nizozemska? Pa ja bih se usudio reći Nizozemska. Mi smo bili u Nizozemskoj, sad kad je bio Gay Pride, onda će hejteri reći da sam išao na Gay Pride, znaš. Pa izašao si iz ormara. Da, i to je onako jako bizarno, o tome smo isto razgovarali i ranije, gdje zapravo sudac je nametnuto da ako odeš u trgovinu imaš vrećice jedino koje sa LGBTQ zastavom, onako nekako uvučete to sve.
grad živi, za to svi to podržavaju, roditelji oblače malu djecu, dugine boje, ima jako puno, dakle, klubova, gej, ovakvih, onakvih, u kojima se isto svakakve stvari rade, događaju i to nisu nikakve tajne, odeš na web stranicu, pogledaš program i sve ti bude jasno, tako da svega tu ima i onako osjećaš se, u nekom trenutku se možeš onako osjećati čak napadnuto, jer znaš, baš te onako guraju ti to u facu. Pa karikature ti svagdje vješaju svoje zastave i slike svojih diktatora. I bilo je u jednom parku, sjećam se da su napravili kao nekakvu izložbu gdje su stavili zastave država u kojima se kažnjava homoseksualizam ili ideš u zatvor. Koje su to države, onako isto ploče gdje piše o tim državama i sad neću ako ne griješim, mislim da je Nizozemska prekinula sve odnose sa Ugandom kad je nedavno Uganda uvela te zakone, tako da ja mislim da Nizozemska definitivno, da je Nizozemska jedna od prvih koja je zapravo i počela sa tim svime i da ako gledamo povijesno da su prvi zakoni nakon što je Napoleon preuzeo vlast donešeni u Nizozemskoj i da su zakoni što se tiče istospolnih odnosa krenuli tad od Napoleona, zato mnogi kažu da je Napoleon navodno imao odnose s muškarcima, jer je od tu zapravo od njega iz Nizozemske krenulo to sve, neću lagati koje točno godine, ali povijesno kad gledamo Nizozemska je teritorijalno jedna od prva koja je s time krenula. Zanimljivo je da je Nizozemska prva prihvatila kalvinizam. Pa dobro, da, mislim, kod njih je kultura potpuno si drugačija i kažem, to se vidi po njima, iskreno ne pada mi na pamet. Ok, ako gledamo nekakve ekstremne promjene spolova, onda je to definitivno Sjeverna Amerika, a kad kažem Sjeverna Amerika, mislim na Kanadu i na SAD, da, znači mislim na cijeli kontinent. Malo mi je SAD konzervativniji od Kanade. Pa u SAD ovisi u kojoj saveznoj državi, neke savezne države brane sad i promjenu spola kod djece, javno izvješavanje LGBTQ zastave, da transvestiti dolaze u vrtiće djeci držati nekakve šove, negdje je to dopušteno, negdje ne, ali u Kanadi, ako tko je gledao od Matt Walsha film What is a Woman, tamo vidimo slučaj gdje je malodobna kćer koja, ja mislim, 11-12 godina prisilno uzeta, ajmo tako reći, ocu i majci, jer su se protivili tome da ona izvrši promjenu spola, jer je netko tamo nju evaluirao da je ona zapravo muško i te bez 12 godina, dakle, napraviti promjenu spola, staviti na hormone i zabraniti, dakle, pristup, dobiješ zabranu prilaska djetetu i nemaš nikakva prava da zaustaviš tu operaciju. A sad, ako već 17-12 godina djeci ne dajemo da piju alkohol, voze aute i slično i donese nekakve velike odluke, očito je to s razlogom, ako dajemo djeci 17 godina da ih zapravo neko drugi evaluira i kaže, uvjeri ih, ne, ti si muško, mislim da je to jako bizarno i to je zapravo protiv čega se svi ovi koji smo spomenuli bore, čak ne protiv te neke kulture, nego protiv ovog ekstremizma koji nastaje s tom kulturom. Jednu misao mi je pala na pamet, to jest vi ste iznijeli, ti Pintariću i Rale za vrijeme emisije, da recimo u SAD-u konkretno daju promjene spola, operacije, sve to daju na račun države, džabe. Da, sve ti država. Da, tamo di ti država ništa ne da što se tiče zdravstva. I onda zato to nije malo čudno. Pa je, tamo se moraš plaćati. Jer ako gledaš sve te udruge i klinike, farmacije, sve su više manje financirali Soros i BlackRock i sad to nije nikakva teorija zavjere. Za onoga ko ne zna, to je možda jedan od moćnijih ljudi na svijetu. BlackRock je definitivno najmoćnija organizacija na svijetu jer doslovno posjeduje sve firme i tvrtke, odnosno udjele u tvrtkama s kojima se mi susrećemo svakodnevno, krenuši od Googlea do Tesle pa Microsofta i tako dalje.
tako da oni su zapravo svi financirali u jednom trenutku i dalje financiraju ili te udruge ili klinike i tako dalje, onda tu možemo vidjeti nekakvu agendu i mislim da sam kod Matt Walsha vidio gdje se njegov novinar prijavio nekakav intervju gdje on zapravo samo s tim intervjuom mogao dobiti testosteronsku terapiju ili obrnuto da postane žena jer je tvrdio da je žena, znači on je odradio intervju preko Zooma sa tom liječnicom ili što god ona bila i on je putem tog intervjua dobio recept da može otići dakle u ljekarnu, uzeti lijekove koji su mu potrebni da uzima hormonalnu terapiju, a sve to su financirano dakle od strane tih i mislim da je on napravio tu nekakvu su radili financijsku strukturu, zapravo koliki se novac isto okreće u tome svemu jer toga zapravo jako puno ima. Jedna ta operacija košta $100,000, tako da ima puno tu zapravo stvari koje su iza kulisa, da. A šta kažeš na Brandona Russella? Pa ne znam iskreno šta bi rekao, misliš za ove zadnje optužbe i to? Da. Gle, iskreno ne znam, on je prije bio svakakav, nije baš prije bio nešto... Kako to da baš sad su... A znam, ali gledaj, moramo staviti u kontekst da isto tako prije je bio isto ovisnik o drogama, alkoholu i tako dalje, vodio svakakav život, tako da me ne čudi, ali sad kad je počeo malo govoriti više o tim stvarima, mislim naravno da te onda određene udruge ili slično žele cancelat. Udruge za slobodu. Za slobodu, a da, i za prava. Za slobodu, a brane tebi slobodu, jel? Tako da ne znam šta bi rekao, kažem, on mi je malo onako, ne daje, malo mi je čudak bio tada još prije i kažem, on je bio poznat i nije uopće to skrivao, ovisnik i o alkoholu, drogama. Ta jedna žena koja ga je navodno i prijavila, on je nju upoznao u onoj udruzi ili kak se god na skupu liječenih alkoholičara, tako da ne znam, kažem, može tu biti svašta iz njegove prošlosti, opet ne mora biti ništa, mi to ne možemo znati, ali onda opet imaš ovog drugog glumca koji Flasha glumi, zaboravio sam iskreno kak se zove, glumi Flasha, ovog super junaka, koji ti svako malo ima nekakve ekscese. Nedavno je bilo da je na autocesti napao majku, njezinu kćer, isto sa nekakvim oružjem, bio nadrogiran, pijan, pokušaj silovanja, oteo je maloljetnicu i tak dalje, ali on je dio te cijele kulture i zapravo ljudi uopće ne znaju za ove slučajeve. Dakle, nisam nije znao. Oteo je maloljetnicu, imao je par ekscesa gdje su ga uhvatili da pijan i drogiran vozi, znači driving under influence, napao je fizički tu na autocesti tu majku i njezinu kćer, ima tu isto spominjanja silovanja i svašta nešta, tako da, evo, ništa se ne događa s njim. Ima išta da mu nije ubojstvo? Ne, on je od početka svoje karijere, ima neke ekscese, ali on je dio te sve kulture i možemo vidjeti kako on javno izgleda, kako se oblači i sve u tim nekakvim, ne znam, i haljinama i svemu ostalome i evo, to su neki slučajevi za koje niko ne zna. Neki ste optužbe su krenuo protiv Jordana Petersona, ako se ne varam. Šta neke optužbe, nešto? Pa nisu samo optužen, nego nekakav sud je donio odluku da on mora ići sad na nekakve terapije i edukacije o, ja mislim, ponašanju na internetu ili tako nešto su mu. Da, kao, ajmo nazvat to odgoj kao ponovni, kako bi se trebao ustupiti ponašati na internetu. Znači oni su to uveli da u toj mjeri ako ti sad loše komentare pišeš na Facebooku i oni te recimo uhite zbog toga, znači morat ćeš ići na preodgoj, da, kako bi se trebao ponašati sad, da li je to preodgoj, da li je to programiranje, ali eto. To je sve za slobodu i za tvoje dobro. Naravno, ne Bože da kažemo nešto drugo. Jedimo kukce, primimo ovdje. Ne, vidio sam zadnje čega, šta je zadnje bilo. Budimo vegani. Nisu bili kukci, nego... I promijenimo... Bilo je još nešto, osim kukaca isto, nekakve nemam pojma, vidio sam, ali mali kukci neki uglavnom, da. Jel bi volio proći na ovu prehranu kukaca? Pa ne bi, probao sam ih na Tajlandu i iskreno nisu baš nešto ukusni,
tako da ne bi... Bolji kulen, ne? Bolje kulen i puno zdraviji definitivno, a gledaj, a opet te kukce, oni prže, dakle, opet u dubokom ulju. Dakle, prženi su, sve što je prženo može biti ok i može imati dobar okus i staviti jako puno soli i jako puno začina na to, tako da ti tu, kod jedeš čips, ti tu kukce zapravo nema okusa kukaca, nego osjetiš prženo ulje i osjetiš te začine, tako da, znaš, nema tu okusa nekakvih. Okusu i ulje. A onda ti je opet pitanje, ako konzumiramo to na takav način, koliko to zapravo nutrijenta ima i koliko je to zapravo onako nutritivno ako pržiš to. Ja sam na kulenu osobno. Pa vi tu ostani na kulenu. A možda ćemo danas sutra raditi kulen od kukaca, nikad ne znaš. Vidjet ćemo. Premali. Vidjet ćemo od onih, naš velikih, jel? Nikad ne znaš, vidjet ćemo. Ja sam i na pršutu isto. Ja vidim na pršutu kulenu, ali kažem ti, znači to ti je poanta, tako da ima svega od kukaca, ali evo, kod Kaufland je trebao kod nas staviti tu prehranu, ali na kraju nisu dobili dozvolu i hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Što bi rekli, ali ima toga jako puno i to zagovaraju ovi za klimatske promjene i slično. Pa to je uvijek slična ekipa. Pa je. I ove džendere, i za klimatske promjene, i za Bocku, i za prihvaćanje masovno ljudi iz trećeg svijeta. Šta kažeš na situaciju na granici što je bila neki dan? A ovo sa pucnjavom i to, a mislim gle, pa danas sam vidio neki video isto gdje nisam vidio u kojoj državi, točno izgleda mi čak nešto kao Belgija, Nizozemska i to, gdje isto određena skupina napada čovjeka doslovno. Starog čovjeka. Da, dok šeta psa. Mislim, ne gledaj, ima toga jako puno i inače i potpuno drugačije, ali ja vidim problem u tome ako se ne brineš za, kao što je slučaj kod nas, dakle ne brineš se za svoje ljude, a zbrinjuješ druge koje dolaze iz drugih zemalja, meni je to puno iskreno veći problem i puno veći je problem što se oni ne prilagođavaju kulturi, nego svoju kulturu žele donesti i prilagoditi tebi, a kažem, kulture, mi u bilo koju kulturu na svijetu da odeš u Meksiko, u neku afričku državu, na Bliski istok, u Aziju, sve u potpunosti drugačije i ne možeš ti onda nekako, teško se i prilagoditi, a nemamo tu nekakvu fazu prilagodbe, mi moramo prihvatiti. Jako veliki problem je što ako neko iz nekih zemalja koje su ekstremno islamske dođu na naše područje, mi moramo nekako poštovati njihovu kulturu i sve ostalo i prilagoditi se njima, a opet pak s druge strane oni se ne prilagođavaju nama, a kad opet odemo u njihove zemlje, moramo se isto tako njima prilagoditi, meni je to sasvim u redu. Ako ja odem u Saudijsku Arabiju i znam da je tamo protuzakonito raditi, ne držati se za ruke sa svojom ženom na ulici, ja to neću raditi. Ja nemam problem nikakav s time, ja ću poštovati tamo gdje sam došao, ali problem je što ako ti velika količina ljudi dolazi na tvoj teritorij i žele nekako sabiti svoju vlast i kulturu na tebe, da ti moraš prihvatiti tako nešto, to je već opet nekakva vrsta nasilja i diktature i to je ono po meni gdje leži najveći problem. Ovo kad si rekao islamističkih država, recimo, zanimljivo je kako ovi veliki zagovornici ove kulture i tih svih prava, svih i tih imigranata i toga svega, recimo, opće poznato je da u Njemačkoj zeleni ljevica žele što više imigranata i zalažu se za seksualne slobode i tako dalje. I onda klub u Berlinu se žali da ih te izbjeglice napadaju. Gej klub. Da, udruge koje su trebale otvoriti. Da, okej. I u Katru nisu baš bili tako hrabri kad su trebali, tada nisu toliko progresivno pokazivali te stvari koje inače... Pa da, gle, u tom slučaju, iako je FIFA rekla da se neće prilagoditi, FIFA se na kraju u potpunosti prilagodila, nije bilo korner zastavica, nije bilo traka. Njemačka nije bilo ničega, tako da vidimo tu i kažem, po meni je to opet sasvim okej. Ja nemam ništa protiv toga, jedino opet ponavljam šta meni nije u redu, da onda to donosiš nama. Ako ti dođeš ovdje iz, ne znam, Bahreina, Katra,
Jordana, Omana, a ima ih, ali znaš, njima nije normalno, pod navodnicima, da žene treniraju u teretani. U redu, ona nema ići u teretanu. I to je to. Jako jednostavno ćemo to riješiti. Ako tebi nije normalno da u crkvi, ne znam, žene budu sa muškarcima ili jedu za istim stolom, a gledaj, ti to ne moraš raditi ako si nigdje došao. Zašto se ja moram tebi prilagoditi? Zašto ako ti dođeš kao meni gost u moju kuću, ako moja žena sjedi s nama za stolom i ja joj to dopuštam i nama je to normalno kako god, ja bi tebe nekako prosto zamolio da to onda poštuješ i prihvatiš. Ako ja dođem kod tebe i ne smijem tvoju ženu gledat, rukovat se s njom, ne znam ti ja šta, ja to neću napraviti. Ali vidim jako veliki problem u tome ako on meni dođe u goste i moja žena se sad mora maknuti jer je meni došao, a ja se njemu moram prilagoditi, moram se izut, moram se nakloniti, ne smijem se rukovat sa djecom i ženom, ne smijem mu pogledat ženu, meni je to okej. U redu mi je, ja to poštujem, super, svaka čast, ako se držiš tih običaja, ali ako ti kod mene dođeš u kuću, ja ti kažem ne moraš se izut, ja ne želim da se ti izuješ, ti se želiš izut, a gle, onda imamo problem, onda ću te potjerati van. I to je to, kratko i jasno. Tako da kažem ti, tu je meni najveći problem, ništa drugo. To ti je isto kao i kod ove woke kulture, opet jedni su protiv drugih, jel? Ali opet imaju elemente nekako iste, onako vrlo slične, nažalost. Znaš šta me to posjeća? Na jedan psalam u Bibliji, gdje kaže da se skupo rotiša, taj je zapravo psalam proriče na neki način Židove, koji su optužili Isusa i Rimljane. I oko ničeg se nisu mogli složiti ti Židovi i Rimljani, osim da optužu Isusa Krista. Da, i kažem, ja zbilja ekstremno cijenim bilo kakvu vjeru, pa krenuši od islama, običaja i svega i tako dalje. Ja ne mogu po sebi suditi i govoriti šta je meni normalno, šta meni nije normalno. I što se tiče dakle i suprotnog spola i načina života kako oni žive u ekstremno islamističkim zemljama. Kažem, ne vidim to kao nekakav problem, mislim da svako mora i svi mi možemo cijeniti druge kulture, isto tako i vjere, ali kažem, samo je proces te prilagodbe, isto tako nasilja, jer oni tvoju vjeru mogu vrijeđati, recimo ti si isto jako veliki katolik i onda se može dogoditi situacija gdje se može tvoja vjera kao takva... Pa katolike svi vrijeđaju. Da, mogu te izvrijeđati. Klečavci, zašto? Tako je, a ti njih ne smiješ vrijeđati jer naravno reagirat će jako burno i to je isto možda problem, kažem što reagiraju nažalost sa nasiljem, ali opet s druge strane... Ove djevičarske udruge, zašto one muslimane nazivaju isto koji katolik? Da, gle, kažem ti, znam da je jedan, mislim da taman prije Katara jedan youtuber je, koji inače radi content što se tiče FIFA, igrice i nogometa. Tapir. Tako je, što se tiče, nešto je komentirao oko zastave, oko Saudijske Arabije. Izuzetno jako agresivno su ljudi reagirali na to, uvrijedljivo, prijetili mu smrću, da će mu doći doma, trudnu ženu će mu ubiti, zaklat, silovat. To su grozne stvari, znaš da se ti ujutro probudiš i vidiš da ti neko šalje takve poruke, ne bi ti bilo definitivno svejedno, koliko god smo ranije pričali o ovome, da na neke stvari ne možeš utjecati i ne treba reagirati, ali ovo su već ekstremne stvari i kažem, to definitivno ne bi htio nikome, ali kažem, ja tvoju vjeru neću uvrijediti, neću vrijeđati, ali nema onda niti moju ni mene. Kako ti lako vrijeđaš, znaš, to isto pitanje, znaš. A je, istina, je, i to je ta, da. Ljude s viškom kilograma koje je teško ne uvrijediti, još ako, znaš. To je isto istina, to isto ima elemente toga kako će neko prihvatiti. Hoće se da se uvrijedi, znaš. Ali kažem, evo, imao si nedavno podcast s Miroljubom, isto ako neko ima određene nekakve vrijednosti koje zagovara i ako stvarno tako živi, ne da je, znaš, islamske vjeroispovijesti ili nešto i onda pije poskrivečki vikendom ili takve neke stvari, ili kocka, znaš, ili drogira se, šta god, ako se stvarno drži tih vrijednosti koje isto tako zagovaraš, ja to izuzetno cijenim i svaka čast. Ovo baš je sad, mislim bilo da je Bartulica u Saboru baš održao s narodnom tribinom, tako nešto, ne znam kako se to zove, forum, tako. Dobro. O progonjenim kršćanima u svijetu i baš ima recimo marš za progonjene kršćane
za mučenike u Americi se dešava svake godine, sad je to. I baš onda koliko su kršćani najprogonjenija religija na svijetu. Pa dobro, ali gledaj, ali opet ako vratimo se u te elemente nasilja, dok je bila inkvizicija, isto tako su bili jako nasilni, znaš, tako da se, se klima promijenila, jel, što se toga tiče. A ovo je bilo, bili su. Da, ne, to jasno meni što ti govoriš, ja ti samo kažem iz druge strane, ako pogledamo koliko god je kad je bila inkvizicija, isto je... Kad je bila inkvizicija, koliko je tada inkvizicija bila gruba u odnosu na tadašnje vrijeme. Pa, gle, ako staviš u kontekst vremena, naravno, da. Ako staviš u kontekst vremena, nasilje je tad bilo u potpunosti nešto normalno i, znaš, ako si ti meni rekao da, ne znam, uvrijedio me, ja sam te doslovno mogu ubiti i ne bi odgovarao za to. Samo ta ista inkvizicija je nastala u Španjolskoj, a Španjolska je 500 godina, 700 godina bila okupirana od strane Arapa. To isto ljudi zaboravljaju kad govore. Da, ne, ja ti samo stavljam u kontekst vremena i kažem ti koliko se klima zapravo što se toga tiče promijenila. Da, ja moram reći da je hršćanstvo poslije 2000 godina. A ne znam, neke agresivni ispad imalo jako malo vremena. Recimo, prvi 4-5 stoljeća imalo samo mučenike. Nije rat pokrenulo, a druge religije su pokrenule već u prvih 300 godina svog postojanja bezvoljne rata. Pa da, mislim, gle, uvijek tu ima argumenata za protiv, koliko je kad ideš misionarski u neka afrička plemena, pa njima tamo zagovaraš neku vjeru i želiš ih promijeniti, to po meni baš ne funkcionira i nije baš dobro, tako da pusti ljude da žive, ako već 10.000 godina žive kako žive, brate mili, pusti ih na miru i to je to. Imamo zadnje ovo što se dogodilo na onom otoku Sentinelu, gdje je isto jedan misionar pokušao svim silama otići tamo, naravno da su ga ubili, jer je bilo puno takvih slučajeva. S pravom Božjom silom ne mogu za to desiti. Da, tako da i puno tih, kažem, i plemena i sve, pusti ljude, oni vjeruju tamo u nekakve bogove, kakve god, pusti ljude da žive i to je to. Dobro, bolje da ih kršćanski misionari legaliziraju sa tim nego ovi woke misionari. Ako dođu ovi woke, onda... A gle, imaš te teorije da su te civilizacije sve propale zbog toga jer su došle do te razine gdje su spolno općili si međusobno, spolno su općili sa djecom, znači pedofilija je bila normalna u Starogrčkoj, u Rimskom carstvu, svi veliki filozofi, matematičari su imali muške ljubavnike, i to mlade muške ljubavnike, odgojna mjera u staroj Grčki, pa čak u Spartu, ako si htio postati muškarac, morao si spolno općiti sa muškarcem. Tako ima puno tu elemenata o kojima se ne govori. Pogotovo za Rimsko carstvo to govori. O kojima se, kažem ti, ne govori i onda imaš nekako u teoriji da su sva ta carstva propala upravo zbog toga, jel? Znači kada Sodoma i Gomora, kad preuzme sve, očito nešto ima u tome i mi smo nekako onak idemo prema tome, ali opet mislim zbog svih medija i svega ostaloga dovoljno je protivnička kultura velika da nećemo tako brzo doći do toga, ne vjerujem da će neko od nas to doživjeti. Ali živi bili pa vidjeli. A šta kažeš, ovaj Mod Welsh kad je snimao s onim plemenom Masai, koliko gendera postoji, koliko rodova postoji. Kad su rekli samo dva. Da, ali tebi se, gle, upravo to, znači ti koliko mediji i koliko suprotno mišljenje ima utjecaj na ono što ti misliš i o čemu ti razmišljaš. Tebi se ne može roditi ideja da si ti 65. spol. Ako si ti u društvu tamo oni, sad reći će ti, oni su žive tamo u plemenu, oni su kromanjonci. Ono što su mi rekli u emisiji, glavni argument nekoga ko razmišlja drugačije, ako ja kažem ja sam primitivan, ja sam seljak, ja sam seljačina, oni tamo žive u nekom plemenu, oni su primitivni i tako dalje, treba staviti u kontekst ne samo vremena nego okoline, ali on nije odgajan od malena s time da ga u prvom razredu uče o tome da ima 56 spolova. Ako oni tebi daju, implementiraju već od ranog djetinjstva ideju u tome i usađuju to u tebe, pogotovo u nekoj fazi gdje ti upijaš sve informacije kao spužva, i ako ja znam da se ja mogu sad identificirati kao mačka ili tuljan ili nekakva životinja ili predmet ili nešto drugo, gle, to vrlo mijenja svijest djeteta kao takvo i naravno da onda odrastaš u sredini u kojoj je tako nešto pod navodnicima normalno i da ti više nisi ni muško ni žensko nego si nešto, ali ti se
postavlja glavno pitanje, znači ljudi žive tisućama godina već na tom teritoriju, znači to pleme ne postoji od jučer. Zašto se u takvim plemenima nije razvilo nasilje, ubojstva, seksualni zločini, silovanja, pedofilija i tako, znači tamo nema. Ne znam koliko si gledao određene dokumentarne filmove i kad intervjuiraju ta plemena tamo pa ih pitaju, dobro, ne znam, šta se dogodi ako ti neko nešto ukrade? On nema ni riječ za to. On nema ni riječ za to, on pita šta tebi to znači? Da je meni neko nešto ukrao. A šta ako se dogodi da, ne znam, ti nekog ubijaš, a on veli, a zašto bi ja nekog ubio, zbog iz kojeg razloga? Oni nemaju uopće tu percepciju o tome što se tiče svega. I sad koliko su oni zapravo tu, znači u tom kontekstu šta je onda, šta je napredno? Oni su napredni, oni su mnogo. Znači zašto sam ja napredan? Jer znam voziti avion, a on koji lovi tamo sa strelicom pogodi majmuna u čelo, ubije ga, šta sad, to je manje napredno od ovoga, jel, mislim... Ko bi duže preživio? Pitanje je ko bi duže preživio, pa on mi preživio, ja ne bi preživio 2 sata, čoveče, tam krenuo bi trčat, sa njima umro bi, dobio bi srčani nakon 2 sata, kužiš. Tako da i onda ako stavljamo u kontekst i svega, koliko je, šta je normalno i šta je napredno. Znači, meni je to, ako mi imamo bolju tehnologiju, da li znači da smo mi napredniji, ne znam. Tehnološki jesmo. Tehnološki da, ali što se tiče same svijesti, znači što nam više raste nekakva svijest o tome da je moguće ubiti, silovat, a opet, kažem, šta znači biti inteligentan, isto tako. Umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija da, ali veliki je tu problem, meni je to definitivno onako za debatu tko je tu napredniji onda. Ja, šta kažeš na transhumanizam i to? Gle, ja ne vjerujem da će se on tako brzo dogoditi i ovo kad pričam o umjetnoj inteligenciji, ChatGPT je nekako to doveo onako na mapu, on je ispopularizirao umjetnu inteligenciju, a ljudi ne znaju da, evo pogotovo ja u marketingu, takvih alata je na stotine postojalo isto tako i prije. Ne znam, blog AI si imao prije 6-7 godina, mogo si blog napisati s time, daš mu temu, napiši mi članak o Problem vodi, on ti napiše članak o Problem vodi. Ono što je ChatGPT u tom trenutku razlikovao je to što je on prvih par dana imao sve inpute, znači ti si mogao napisati kako da napravim doma bombu i on bi ti izlistao kako da je napraviš i onda su ga nakon par dana su ga zabranili, limitirali. I tako je on zapravo postao popularan i zato što je vukao puno informacija na internetu. On zapravo nije, on ne stvara novi sadržaj, znači to je velika razlika. On stvara sadržaj od sadržaja kojeg on posjeduje. Znači on ne stvara ništa novo, on ne može izmisliti ništa novo. On kupi sve informacije koje ima na internetu, ne razvija se kao sustav i onda na osnovu tih informacija on tebi napiše članak o Problem vodi, ali on ne može stvoriti, smisliti i napraviti nešto bez određenih informacija. Imaš ovih softvera koji razvijaju svoj jezik i tako dalje, ali to je puno razvijenije, sad ima tu puno teorija zavjere, oni tu skupljaju podatke, rade ovo, rade ono i tako dalje, ali kažem ti, to je toliko daleko, mi smo toliko daleko od svih tih stvari da nije tehnologija baš tak napredna. Ja što ti volim reći, evo imaš tu u Zagrebu par pružnih prijelaza gdje Đuro svaki dan ručno otvara i diže i spušta rampu. Kakva umjetna tehnologija, o kakvoj tehnologiji mi pričamo ako ti 2023. godine sjediš tamo u onoj kućici od 0 do 24 u 3 smjene i ručno dižeš rampu. Tako da puno toga je nerazvijeno da bi mi došli uopće do neke razine da ti i ja i svi mi isto tako i ti da snimatelja ne zaboravim naravno, da mi dođemo do nečega da je nama tu dostupno i da se ja sad sebi, znaš, robotsku ruku ugradio s kojom ću ja masturbirat kao nekakva tamo glumica koja se meni sviđa i stavljati takve inpute i programe unutra. Daleko smo mi od toga, jako daleko. Viš, dobra ideja za proizvod, kužiš, zapravo, vidiš, nije loše. Koliko sam ideja danas dao? Danas sam ti dao ideja, čovječe, imaš, ne kaže ti, neću spavati danas. Razmišljat ću vam. Tako da, daleko smo mi definitivno od toga i nije to jednostavno, okej. Ja, šta kažeš na Ilona Muska?
Ha, gledaj, Elon Musk, on je iz Republike, znaš onaj famozni video. Od Jovana. Da, najjače. To je rodica od Jovana Deretića. Najjače. A gledaj, on je jedno pitanje, ko ti je bolje, Jovan Deretić ili Jovana Jolić? Pa definitivno ova koja je u Masku, znači definitivno to nema. Najjače. Što se tiče samog Muska, gledaj, ne znam, mislim šta da ti kažem, on je između prvih njegovih proizvoda je bio taj famozni PayPal, kojeg sad ne znam da li su ga prodali ili kak je ta cijela situacija išla. A gledaj, čovjek je genijalac, čovjek je jako pametan, čovjeku poanta i cijelog Silicon Valley-a, Rimca i tako dalje, onaj jedan dio koji ljudi ne razumiju, da Steve Jobs je imao ideju u to vrijeme da napravi mobitel uređaj kakav postoji danas, ali on nije znao, imao egzekuciju te ideje i nije znao kako to napraviti. On skuplja funding, skupi jako veliku količinu novaca, skupi jako dobru ekipu i ljude koji bi eventualno bili adekvatno za to i oni pokušavaju tu ideju od nje napraviti realno, što su u tom slučaju uspjeli. Dakle, ima na tisuće, od Teranosa, Nikola su bili kamioni električni, kao što su Tesla bili i jesu automobili, tako su Nikola bili električni kamioni. Tako da ima jako puno ideja koje propadnu, upravo zbog toga što završna ideja se ne finalizira. U ovom slučaju Muska i u slučaju evo i Jobsa, Bill Gatesa, nekakve završne ideje su se finalizirale. Vidimo da se oni u slučaju Rimca ne finaliziraju i Rimac da se nalazi recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, on bi već kazneno odgovarao za to što je napravio i za to što je radi i zato što nije isporučio ono što je trebao isporučiti i za što je dobio bespovratne novce. Ja uopće ne znam koja priča s tim Rimcom, slabo to prati. A gledaj, čovjek je rekao da će biti robotaksi do koje u 2024. godini u Zagrebu, mislim, iskreno, po meni moraš biti jako glup da uopće povjeruješ u tako nešto, jer u gradu koji nema infrastrukturu uopće dobru napravljenu, ovako za automobile, bicikle, o kakvim robotaksima, mislim, znaš, kakvim robotaksima pričamo, ali nebitno. Znači, on je trebao isporučiti proizvod, isto kao u slučaju Nikole, kao u slučaju Teranosa, jedni i drugi su na kraju morali vratiti novce i završili su u zatvoru. On je dobio bespovratna sredstva, koliko preko 1 milijardu kuna, nije isporučio proizvod, znači sad, gdje je tih 1 milijardu kuna, zašto nisi isporučio proizvod? Ako nisi isporučio proizvod, ili probaj s tim novcima napraviti nekakav drugi proizvod, ili vrati novce. Prosto jednostavno, dakle nisi isporučio to što si trebao, da ti ne govorimo o tehnologiji, tehnologija je kupljena od Hyundai-a i od Kia, u Phoenixu si imao od Google robotaksije, u Južnoj Koreji si imao robotaksije još prije 5-6 godina, tako da to nije isto tako ništa novo, ali vidimo evo i da Šprajic i neki ostali da su ga već javno počeli prozivati, jer se vidi baš da i ta priča, koliko god je to onako lijepa priča o hrvatskom uspjehu, da ipak nije to sve tako... Ipak hrvatski mekanizam i korupcija. Da, mislim da ne možemo pobjeći od toga, nažalost. Ja, šta kažeš na našeg gradonačelnika i Pernara? Ovako Dino vodi naš predivni glavni grad. Pa gle, ovo što vlast radi je totalno suludo. Meni je to teška psihijatrija, apsolutno, i mislim da dijelim isto mišljenje sa mnogima. To je ovo što si ti spomenuo, te nekakve aktiviste zelene u Njemačkoj, to je ista skupina, Možemo si u nekoj drugoj, u Španjolskoj, jer oni zapravo stoje iza tih nekakvih kao klimatskih promjena, aktivizma, zelene akcije, ali poanta je da imaju skroz nekakvu drugu agendu. Čovjek ništa nije isporučio što je kao rekao da će napraviti. Komatarim. Da, ista stvar. Evo mi smo danas baš Rale, još jedan prijatelj prolazili kraj Jakuševca. Prijatelj je tvrdio da Jakuševac ne smrdi. I mi smo rekli, gledaj, Drođo, sad ćete vidjeti, otvorili prozore
su spustili prozore do kraja, znači mi smo, sva trojica smo se skoro ispovraćali, dakle to kad ovako još, pogotovo kad zagrije, to je takav smrad na tom dijelu grada da ja ne znam stvarno kako ti ljudi... Da bi se napolj Indija posramali, ja? Definitivno, i ja ne znam kako ti ljudi žive i da vidimo da tih nekakvih stvari koje on treba isporučiti, ono što vidimo da danas radi i te udruge koliko su novaca dobivale od njegove i ostale, to su suludi iznosi novaca i kažem, vidi se da čovjek nije, gle, po meni, znači da bi ti došao na vlast ili da bi imao, ako si u svijetu biznisa, recimo, dakle ti da bi došao, ok, uvijek ima izuzetaka, ali su jako rijetki, da bi ti došao na nekakvu poziciju u nekoj korporaciji, dakle moraš imati, ako te moraš biti, ne znam, izvrstan odvjetnik i liječnik, moraš završiti fakultet, moraš imati nekakvu praksu, moraš imati nekoliko godina iskustva i tako dalje. Recimo, ne znam, u Americi moraš zadovoljiti određene isto tako i uvjete da bi se mogao kandidirati u nekim državama za guvernera i tako dalje. Znači ti ovdje imaš situaciju gdje ti imaš čovjeka koji doslovno nema sat vremena radnog staža u životu, koji ima skoro 40 godina, koji se ničim u svom životu drugime nije bavio, osim što je navodno bio u nekakvom punk bendu koji isto ima jako, možemo to nazvati danas govorom mržnje kad čuješ te pjesme, da oni nešto tamo siluju žene i tako dalje, a danas je kao jako protiv toga i zagovara pak nešto drugo, ali se o tome naravno ne priča i ti staviš čovjeka takvoga koji apsolutno nije kompetentan da ti vodi grad. Ja ne znam ja ne mogu reći ništa protiv njega, svaka ti čast što si tako nekompetentan došao na vlast, ali ja ne mogu opet s druge strane od takve osobe ništa očekivati. Tako da po meni, ako da postoji nekakva demokracija ili kako god to nazovemo, ako se ti želiš kandidirati za, ne znam, gradonačelnika Zagreba ili predsjednika države, trebali bi biti nekakvi uvjeti koje bi ti trebao zadovoljiti. Sad, da li je to, moraš si završiti, ne znam, politički fakultet, nemam pojma, nije bitno, ima 10 godina iskustva u politici, nebitno, ali da ti kao član nekakve udruge kreneš u politiku, kažem, ništa nisi radio u svom životu, osim što si se lancima vezao tu kad su radili Cvijet i upadao Bandiću na presice i to je tvoj identitet, ti preuzmeš grad, kako ja od takve osobe mogu očekivati uopće nešto i oni koji su glasali onda za to, stvarno, gle, sam si kriv na kraju krajeva što si glasao za nekoga ko nije kompetentan. Ti nisi glasao za Marka? Pa ja nisam, ja nemam prebivalište u Zagrebu, ja sam iz Siska, inače tako da ja ni ne mogu glasati, ali... Da, ali... Ja sam iz Splita inače. Da, tako da... Snimatelj iz Pule. Eto, ima nas svuda. Tako da to ti je, i to je meni, kužiš, kad kažeš, idem, ne znam, operirat slijepo crijevo i otišao sam kod veterinara. Još dobro da si otišao kod veterinara. Ali otišao sam operirat slijepo crijevo kod glumca koji glumi doktora u kazalištu već 20 godina. On će me operirat, znaš šta, brutalan je, sigurno će dobro operirat. I sad ja odem tamo i čovjek mi izvadi, ne znam, znaš prostatu mi izvadi van, ja se čudim poslije kak mi izvadio prostatu, izašio me odavde do odavde. Pa prijatelju, sam si kriv. Otišao si kod nekoga koji je apsolutno nekompetentan i meni je to jednostavno ista stvar. I kako ti sad možeš očekivati od tako nekoga da će raditi nedjelju? Ti vidiš da čovjek je socijalno neinteligentan. Ne zna razgovarati, ne razgovara razgovjetno. Javni nastup mu je katastrofa. Ne radi na javnom nastupu. Znači nemaju ljudi ozbiljni na ozbiljnim pozicijama kao što su, ne ulazim u politiku, ali kao što su Plenković, Milanović, ljude koji plaćaju 1 000 000 eura godišnje, da im rade na javnom nastupu. Znači, očito nije za frkancija, ima veze. Znači, sve ono što oni rade je smisleno, promišljeno na način na koji će on raditi, gestikulirat, gledat, ponašat se i tako dalje. Sve to unaprijed promišljeno i napravljeno, a onda dovedeš ovako on je totalno, i tebi kad upadne, znači onda Pernar na presicu, znači onaj ko je učen, ko je treniran, ne bi ga ni pogledao, samo bi nastavio sa svojom pričom, odradio bi, ispričao bi svoju priču do kraja, imali pitanja, nema, hvala Bogu, doviđenja. Ja nije sredan za pitanje. Znači, to apsolutno, totalno bi ga, vjerujem mi, izignorirao. Ali ti vidiš tu, ako on njemu upade na presicu i može ga isprovocirati na taj način, i može ga isprovocirati na osobnoj razini, na bilo kojoj razini, da on krene obraćati uopće pozornost na njega,
to imaš, mislim da ti je to nekakav senat bio u Americi, kad je čovjek došao, nekakav skup je bio, i krene, rekao je glavu, oprostite, kao potresen sam, poginuli su mi žena i kćer, druga kćer mi je u bolnici, ajmo samo molim te odraditi ovo, i to je to. I sudovi su onako u šoku, gledaj, znaš, ono, žena ti je umrla, kćer ti je poginula, druga kćer ti je bolila, gledaj, ali u redu, ajmo mi odraditi prvo, ja ne mogu sad ništa napraviti, znači ono, ne mogu napraviti ništa. Ok, kćer mi je u bolnici, mogu otići do bolnice, ajmo pol sata, molim vas, odraditi ono zbog čega smo ovdje, jer je bilo očito nešto izuzetno bitno, sad ne ulazim u tu tematiku, iskreno nisam siguran, ne sjećam se, pa neću ni reći šta je. Ok, odradio, ali ti vidiš da je to osoba, neki će reći sad, znaš, joj, on je, nema srca, on je ovakav, on je onakav, on je ono, on je ono. Ja se s time mogu i složiti i ne mogu, ali ja govorim s te profesionalne strane, tu se vidi da je to čovjek koji je učen da tako nešto radi. A s ove strane, ako ja tebi upadem na presicu i kažeš ti kako si glup, kako izgledaš, kako je naočale imaš, i ti se na to isprovociraš, gle, sorry, ti nisi kompetentan biti visoko rangirani političar na bilo koji način. Znaš, ali ljudi ne kuže da on vodi glavni grad, ono, glavni grad. A Pernar pak, s druge strane, je drugi ekstrem, mislim, znaš. Pernar to dobro radi, opet s druge strane ne radi dobro. Znaš, malo se i on pogubi u svemu tome, isto treba neke argumente uzeti. Naš sa dvojice. A gledaj, znaš, recimo on je otišao na taj sud i kad je govorio na sudu, isto, znači nema javni nastup. On je bio svjedok na sudu i on se tamo počeo derat, urlikat, da su ga izbacili skoro van iz sudnice. Čak kad? Kad je u Zambiju išao svjedočiti za ove koji su kupili djecu, neću reći posvojiti, nego su kupili djecu u Zambiji, u Kongu, gdje on je išao tamo onda svjedočiti i ono što se njemu dogodilo, on je tamo poludio je i počeo se derat, vikat i tako dalje, gotovo, stari moj, gotovo. Znači, uopće nisu njegovo svjedočenje uzeli u obzir jer se tako ponašao. Da je on došao lijepo razgovarat, iznio sve argumente za, protiv, šta, kako, šta je to što su oni napravili protuzakonito, ja sam čak onako, mogu reći slobodno siguran u to da bi cijeli taj slučaj u potpunosti drugačije prošao. Tako da i nastup na koji to radiš mora definitivno biti malo ipak imati neke elemente, ne može imati elemente divljaštva. Znači, ne može se divljaštvom isto reagirati na isti način, divljaštvom, jel? Znaš, to ne funkcionira tako. Šta kažeš na štakore i svinje u Zagrebu? Pa, evo, danas smo isto vidjeli ove štakore. Da li je to dobro za ekosustav, da imamo više života, više? Postoji ono što se zove Dig Road i to je ono za što se zalaže ta ekipa. Oni su nedavno u jednom hotelu u Zagrebu u 5. ili 6. mjesecu imali svoj skup, imali predavanje, čini mi se neka 2 sata u tome. Znači oni te nasiljem prisilno te žele maknut iz recimo automobila, znači prisilno ti stvaraju gužvu da se voziš biciklom. To po Njemačkoj stalno rade. Znači prisilno ti ne kose, prisilno ne uređuju grad, kvartove, prisilno ti ne dovode štetočine da tebe potjeraju iz određenih razloga, iz tog dijela grada i slično. Znači to je ta nekakva obrnuto fašistička njihova metoda. Za mene je to čisti fašizam, kogod može reći šta je za njega definicija fašizma, ali gledaj, znači, ali ovo ti je, ono, ja poštujem kad ti neko dođe na vrata, uzmete za šiju, potjerate van. Znaš, ali ovo kad te sustavno ovako vrši nasilje na tebi, to su već neke ekstremne stvari i to je ono što oni rade, znači oni su imali 2 prije, mislim to bilo ili u 5. ili 6. mjesecu u Esplanadi, ili u Hiltonu, nije ni bitno uopće, imali su dakle prezentaciju na tu tematiku gdje je Tomašević isto... Zašto ne odu u šumu i volim kao Tarzan obučeni? Kažem, zato što to nije uopće politika proturječi su takvih ljudi. Vidimo to puno zaboravljan, znaš, Tomašević ima ovoga Daliju Pintarić, jel?
To sestra od domova. Da. Imenjak, prezimenjakinja. Ko je Pintarić Vinko, ako se ne varam. Što? Ko je Pintarić Vinko, ako se ne varam. Pintarić, šta je? Ma ima Pintarića koliko hoćeš, ali evo, to ti je jedan isto, kad je se dogodilo s tim cijelim slučajem u Zambiji, on je najedanput zaboravio tko je to, a žena mu je susjed, jel, tako da... Pa dobro, šta, malo zablokirao mozak. Zablokirao, puno toga se zaboravlja, nažalost. Puno toga se svima nama može staviti i na rep, na teret, ali kažem, ovdje je taj problem što politički gledano, sve neke stvari koje on rekao da će napraviti, nije napravio, sve stvari koje je rekao da će zagovarati, ukida ih, znači ovo za roditelje, za vrtiće i sve ostalo, tako da to je problem i najveća problematika, daješ imigrantima stanove gradske, a ne daješ ljudima koji su siromašni sa XY djece i kažem, to je problem. I ne obnavljaš kuće razrušenog potresa. A da, zato što to je prirodno, to mora ostati tako, znaš, to je priroda je napravila svoje i to sad tako mora biti, mislim, znaš. To je taj način razmišljanja. I ono, voženje biciklom, a znaš, čovjek se vozi u autu svaki dan i spašava ljude u tramvaju i tako neke ono morbidne priče. Znaš, prvi dan njegove da je nekog spasi. Meni je to u rangu sa Vučićem i jedenjem parizera i takvih nekih stvari. I to je ista neka preslika koju oni ovdje pokušavaju raditi. Znaš ono, to ti je kao Sjeverna Koreja. To doba Tite. Da, Sjeverna Koreja, njihov veliki vođa ne vrši veliku nuždu, znaš, nikad se nije posrao u životu, jer on je veliki vođa, on je nastao tako i tako, oni to stvarno vjeruju i to je meni neka paradigma koju ti tu pokušavaš nametnut. Tomašević ide okolo i spašava ljude, spasio je već, znači 7 djece je spasio, spašava djecu iz Zambije, iz Konga. Spašava, kakav Spider-Man, ove Batman, Iron Man čovječe nisu mu ni do koljena, znači čovjek je spasio već ova pala bicikla, kažem, uskoro će biti otvorene operacije srca, neće biti liječnika u Zagrebu, idemo Tomaševića nazad, doći on to sigurno zna napraviti, tako da ja ne vjerujem, znači meni je onako, tko uopće takve priče može povjerovati. To je onako alarmantno, ali opet kažem, sad u Srbiji imaš tu drugu opet stranu gdje ti nemaš prostora u medijima jer u svim medijima je Vučić, jel? I on može dovoljno manipulirati s medijima da ti njihovi mediji izgledaju kao sjevernokorejski mediji, gdje onako ujutro imaš Vučić doručkuje parizer. To ti je onak za dobro jutro, znači to ti je prvi dio programa, da ti Vučić objasni kad je on bio mali, koliko šnita parizera se stavlja unutra, koliko... Narodni čovjek. To ti je ko dobro jutro Hrvatska, znaš doručak, jel? Znači koliko parizer mora biti debelo narezan, kako se sir stavlja, sve. Onda popodne imaš malo za vrijeme ručka, da ti Vučić prvo kaže što su oni to sve napravili, jel, kako su oni napravili to i to, što će napraviti i tako dalje. Onda opet za laku noć imaš malo, naš BDP je toliki i toliki, napravit ćemo to i to i svi umirovljenici će dobiti 100 dinara na računu. Bravo, prijatelju, svaka čast šta si napravio, evo ja ti se divim. I meni to izgleda kao preslika, sad mi to pokušamo napraviti ovdje, ali to kod nas baš ne prolazi, zato što nemaju toliko veliku kontrolu nad medijima. Ja ne kažem da su ljudi u Srbiji drugačiji, nego ljudi u Srbiji nemaju tu kontrolu nad medijima kao što mi imamo i ljudi se tamo više boje reći neke stvari, jer tamo se već reagira sa ekstremnim nasiljem ako govoriš protiv režima i to smo imali prilike vidjeti sad i na ovim zadnjim protestima i tako dalje. Znači mi da napravimo tu protest, vrlo je upitno da će se policajci potući s nama i bacati suzavce na nas, a tamo je to, gle rođo, ako mi dođeš, ko što Miroljub kaže, pod mač bato, znači nema, ide udaranje. 5-5-5-3-3-3. Tako je, ali meni je ta agenda jako slična, ista i pravljenje junaka od tih ljudi na koji način danas sam vidio video Stani Vuković, on je sad gradonačelnik Banja Luke, tako je, svaka čast, vrlo je mlad, sve što radi super. Stani Vuković je prešao čak 260 km da vidi ovu obitelj. Stari moji, 260 km ljudi idu svaki dan na posao s posla. Se vi drogirate, čovječe, staješ s vama, Mislim, bi bilo to sramota napisati. Ti si napravio plemenitu stvar,
što si ti zamisli prešao 260 km da dođeš vidjeti neku siromašnu obitelj. Jebote, pa ja plemenitiju stvar nisam vidio u životu. Zamisli da ti ja sad 300 km otišli do Splita, ti i ja 300 km posjetiti tamo neku obitelj i odnesi neku odjeću. I sad pazi, znači mi se ne hvalimo time da su mi toj obitelji otišli pomoć, jer to više nije fora, to bi ispalo jadno, ali mi smo prešli 300 km. Znaš, to je sad, to je fora. I mislim, znaš, ono, kao, kad gledaš to, kad čitaš stvarno, misliš si onako, kao, ili te žele napraviti glupim, ili jednostavno moraš ono utupiti na takve stvari, ili su ljudi već dovoljno utupili da takve stvari uopće ne primjećuju. A što sam ti reći? Šta kažeš na poškretanje što je bilo neki dan na Kosovu? A gle, ja iskreno ne znam tu cijelu politiku, nisam adekvatan da razgovaram i pričam uopće o tim odnosima tamo. Kažem, nemam pojma uopće šta se dogodilo, šta se znam za Srpsku pravoslavnu crkvu, znam za događanje na Kosovu i to, ali mogu izvući ja iz konteksta ono što vidim u medijima, ali opet ono što ja recimo vidim, neko ko nije toliko duboko u tome i ko ne prati to, odem na srpske medije, vidim jednu priču, jel tako? Odem na kosovske medije, vidim drugu stranu priče, jel? Znači njihovu nekakvu povijest i to o čemu oni pričaju. Šta je tu sad zapravo, kako da ja to znam i na meni je da onda povjerujem, jel tako, i u jedno ili u drugo, za nekoga evo koji sam laik, koji ne znam. Znači ti kad si mogao za vrijeme i rata koji je bio na našem teritoriju ili bilo kojeg, kad gledaš bilo koje medije, svako piše povijest na svoj način. Tako danas rat u Ukrajini. Tako je, znači svako piše povijest na svoj način i sad, ako smo ti ja promatrači ovdje u Hrvatskoj, ja ne znam šta da ja mislim o tome. Znaš, meni je to jako, jer ja ne znam uopće, ja ne znam povijest Kosova, ja ne znam povijest Srba koji žive na Kosovu, ja ne znam kad su oni živjeli, koliko tamo žive. Jedini moj doticaj neki koji je bio kad sam bio u Ulcinju, to je dolje na jugu Crne Gore, rijeka Bojana je granica s Albanijom i tamo je skoro 95% stanovništva su Albanci i glavni jezik je albanski, znači nemaš ti napisano skoro nigdje ništa isto ili na latinici, ćirilici ili tako dalje, nego latinicom, ali njihovim pismom. Mislim, kažem ti, ja nisam dovoljno adekvatan da pričam isto tako o tim stvarima, a opet kažem da pitaš jednu i drugu stranu, vjerujem da će ti dati drugačiji odgovor. Za Srbe su to heroji, za ove sa Kosova su to teroristi, za Albance su to teroristi. Kažem ti, to ti je isto kao isto bombardiranje, NATO i tako dalje i tako dalje. Za nekoga je to opravdano, za nekoga nije. Tako da teško je meni ući u te političke vode jer uopće ne poznajem situaciju. Ja znam što se tiče Kosova da se želi odvojiti i sve ostalo, ali kažem, meni se tu postavlja pitanje koliko je uopće ljudi, koliko ima Srba na Kosovu. Da. Pa ne, koliko je, znaš ti podatak? Jučer sam čitao da Kosovo ima 800.000 stanovnika, Srba ne znam koliko. Sad, znači koliki je to broj Srba, to je tu veliko pitanje. Pitanje je uopće koliko ima Kosovo stanovnika, to je isto veliko pitanje. I pitanje je politički dalje nekakva agenda šta Srbija ima, toga jasno je šta Srbija tu gubi, jasno je šta neke ostale države gube tu koje ne žele to podržati, jer isto imaju istih problema. Tipa Španjolska. Španjolska, ima i drugih, Srbija ima problema i sa Vojvodinom na kraju krajeva. Sanđak. Tako da, kažem, puno je tu dublje i ne mogu onda pričati o nečemu što ja opet, kažem ti, konzumiram kao neko treći, a nemam pojma o tome. Evo, zadnja tema. Šta kažeš na naše Bad Blue Boys? Ovi što su trenutno I u Grčkoj, ne. Pa, gledaj, mislim da prvo je pogrešno što ljudi misle da su navijači isto krenuvši od toga da su, ne znam, maloumni, da su to huligani, da su to ljudi koji nisu obrazovani i tako dalje. Ja poznam jako puno ljudi koji su bili navijači, jesu navijači, baš su onako u navijačkim skupinama, da, koji su visoko obrazovani, imaju firme isto tako 300-400 zaposlenih, jedna od najvećih firmi u Hrvatskoj, i dalje idu na utakmice i jednostavno žive taj stil, način života. To je prvo pogrešno mišljenje što ljudi generalno imaju, a drugo ovo što se događa,
kažem, gle, Grčka je donesla takve zakone da su tako agresivni prema navijačkim skupinama, isto kao u Engleskoj. Zašto se u Engleskoj to ne događa? Znači, zašto? Mislim, ima, dogovore se i ima tuča, ali gle, u Engleskoj ako tako nešto napraviš, znaš šta će ti se dogoditi ako te uhite, jel? Znači, ista stvar je i ovdje. Meni je ta priča cijela jako čudna, da je policija imala obavijest o tome da ovi dolaze, pa da niko nije, da policija uopće nije bilo. Kako nije navijač Eka nije uhićen? Kako nisu uhićeni navijači onih Bjelorusa, Talijana, što se isto ima... A da, gle, Grci nas ne vole inače i cijela ta priča je malo isto očito ima i političkih, jel, i vrlina i mana i aduta, da kažem, jako je čudna ta priča od početka da te ljude niko nije spriječio da uopće da dođu do tamo, ako se zna da im bilo zabranjeno, ako si mogao pretpostaviti da su navijači, policija imala obavijest, nije obavijestila, tako da je ta cijela priča zapravo jako čudna, ko je tu koga zapravo napao, da li napao, ima puno tu elemenata, ali ovo definitivno što rade, da ih zadržavaju u pritvoru. A na ovih 10 što su ih žele deportirati, mislim, žele ih u Grčku, da ih sude, novih 10, kako se ne varam. Kako ovako izvršavati građane? A znam, ali to je uvijek sad, gledak, ti i ja švercamo kokainu iz Kolumbije i nas uhite u Kolumbiji. Gdje će nam suditi? Znaš, možemo dobiti izručenje i tako dalje, ali vrlo, vrlo teško. Znači, teško se dobiva. Ako gledaš te nekakve veće slučajeve i po našim zatvorima, ako dobiješ veliku zatvorsku kaznu, mora već proći, ja sad kažem, možda i griješim, ali barem po onome što sam ja vidio, mora proći već određeni niz godina da bi uopće došao do te faze da te izruče u tvoju matičnu zemlju gdje imaš državljanstvo na izručenje kazne. Tako da to nije toliko lako. Ja mislim, ove belobojce što su ovdje, ali ih se sumnjiči da su neke veze imali. Pa dobro, to definitivno nema smisla. To sad ovisi o politici i o našoj državi, da li će oni dopustiti. Koliko je slaba zapravo. Da li će, to ti je kao što Mamića neće izručiti, jel, iz Bosne i Hercegovine, meni je to ista stvar, znači to se može zabraniti i po meni je to apsolutno nekorektno da ti sad nekakve ljude tamo ideš, jel, uhitit i sve ostalo i pitanje je kako će to završiti, ali gledaj, ako... A zašto država se nije ponašala tako prema ljudima u Zambiji koji su uhićeni? Pa to sam krenuo reći, znači potpuno ti je legitimno otići u zemlju trećeg svijeta, kupiti dijete, znači kad ideš, znači imaš, gledaj, ovo je sad možda malo ovako ekstremno, ali imaš dva slučaja. Ako odemo ti i ja sad u azil posvojiti psa, ali tako, mi smo ga posvojili. Ako hoću nekakvog egzotičnog psa, ja ga kupim, jel tako? Znači ovdje ima jako puno beba po raznim domovima koje si ti mogao udomiti. Ima djece isto koje su malo svjetlije boje kože, možda nisu to tako tamni, ali su svjetliji, mogao si njih isto tako, ali oni po tom paradigmom kao oni spašavaju nekoga od tamo. Zašto uopće za početak tog dijela mi mislimo da oni tamo loše žive? Znači to je prva stvar. Ima tamo jako velikih i dobrih razvijenih gradova i zašto će njemu biti bolje u Zagrebu nego tamo na selu? Znači, ti podcjenjuješ i tu državu. Znači mi prisilno dovodimo malodobnu djecu ovdje pod prisilom da će njima ovdje biti bolje jer će dobiti nekakve bolje uvjete, no nebitno. Znači, ali ovo imaš onda metodu da odeš tamo, platiš $5.000 i dobiješ dijete. I to se zove udomljavanje. Jer si ti tamo sa papirologijom dokazao da si ti to dijete navodno udomio, moraš platiti nekakve sudske troškove. Isto kad i životinju isto kupuješ, isto imaš jako puno tih papirologije i svega, ali se to ne zove udomljavanje. Znači ovdje se radi o ljudskom biću, onda je jako delikatna tema. I onda će sad mene će razapiti jer sam ja sad usporedio ove stvari, ali sam ja usporedio čisto da imamo nekakvu razliku i da imamo neku usporedbu. Ovo si platio $5.000, djeca su dobili hrvatske papire, platio si za papire i tako dalje i to se najedanput zove udomljavanje. Meni je to jako šuplja priča i to je zapravo nešto evo što
javnost je prvo bila za, pa protiv, pa se Pernar to aktivirao, pa je sad to uopće, sad je to otišlo po tepih, o tome se više ne priča, ali vidimo jako veliki problem, znači imamo... Sad se priča samo o ovom kontekstu usporedbe sa Boys. Da, ali pazi, znači to je, ako ima film zadnji o pedofiliji, tim lancima i tako dalje, koji je isto vrlo Sound of Silence se zove. Znači, u cijeloj Europi, ne znam, 300 i nešto djece iz Afrike je bilo posvojeno, u Europi je bilo posvojeno 350 djece iz Afrike, a 320 u Hrvatskoj. Znači, u cijeloj Europi je bilo posvojeno 350 djece, a od tih 350, 320 je u Africi. Meni to baš nema, znači to je zakon brojeva, nema smisla. Gdje su ta djeca? Ja ih nisam vidio, jel? Znači nešto tu ne štima. Kasnije, određenom istragom, koja isto nije došla do javnosti, šire, je utvrđeno da čak od tih 50 i nešto djeca koji bi trebali kao živjeti u Zagrebu, uopće ne u Zagrebu, prvo u Hrvatskoj, uopće ne žive u Hrvatskoj. Znači, po meni, ja kažem, ja nisam nekakav veliki teoretičar zavjere, ja sam poprilično racionalan, ali po meni ta cijela priča ide puno, puno dublje, jer koliko je zapravo morbidno da ti dobiješ neko ko nikada nije bio u Hrvatskoj, dobije hrvatsku putovnicu bez fotografije u putovnici. To je sasvim suludo. I onda ako usporedimo te sve stvari sa nekime tko se potukao tamo na terasi u kafiću, mislim, i onda ove ljude, ovi su kao napravili nešto plemenito, jer su pod krinkom, isto kao i ovi zeleni, pod krinkom spašavanja prirode, mi kao radimo nešto plemenito, isto tako i ovdje, a ovdje gdje si se ti potukao, znači ti si sad, dobit ćeš 10 godina zatvora, a očito eto da su oni možda zamaskirali to, da je to bila priredba kazališna, kojom su oni htjeli među navijačima probuditi svijest klimatskih promjena i sve ovo što se kao potukli i to je bilo samo naš zafrkancija. Ne znam, možda bi ta priča i prošla, vidjet ćemo. Hvala što si mi pristao doći. Uvijek. Bio mi odličan podcast, malo sam bolestan pa sam malo dezorijentiran. Ne već dao sam ti ja dovoljno tema, sad kad kažete pa nešto, cijeli vikend ćeš razmišljati. Da. Bilo mi je zabavno, hvala što si pristao doći. Podcast smo krenuli sa Tajvanom, završili na Zambiji. Da. Pozdrav ljudi, do sljedećeg podcasta. Shimei Show.